ngwala dza phawe luimbo lu ḓa lu tshi ri vhommane yembo ḓi ita 20 u gonyiseliwa kha awara ya 11 sa zwe nda amba u wone rakho ono dzula u luga hafha studio khathihi na khotsi yawe na munyaina yo hone na muṅwe vhonani a ḓo ṋetshedza vho zwiṅwevho naye u hone u ḓo swika hone ri vhudza vho ri ne ili fhungo vhuya ḽa swika hafha na musi ndi ngani zwo rali ngauri vhadzulapo vha tshiṱiriki tsha Vhembe vho kwamea nga maanḓa nga heḽi fhungo ri tshi khou sedza zwoṱhe zwe vha zwi tshi khou itea rakho sa fhedza tshifhinga khou livhuisa nga maanḓa no tenda u ḓa fhano nḓuni dza khashu u bva tsha musumbuluwo no pfulufhedzisa uri ndo swika nṋe namusi ndo ni founela lunzhi nga maanḓa na mubveledzi more than 20 times ni khou khwaṱhisedza uri ndo swika hune na tenda na ḓa fhano u bva tshe heḽi fhungo ḽa thoma la akhaunthu ya Elma Mṱavhatsindi dzina ḽaṋu ndi kale nga maanḓa ḽi tshi khou ambiwa na ḓuvha ḽe rine ra ḽi thoma fhano ro vha ro tendela na inwi ri ḓo amba na inwi ri vhudza vho sie ḽaṋu uri inwi vho ndi ngani zwo ralo ḓuvha ḽe ra tea uri ri ambe na inwi ndi ḓuvha ḽe mapholisa vha ni fara ra ni founela founu yanu yo vha yo dzima nga murahu wa tshifhinga ra ḓi vhona na vidio i tshi khou ḓi amba vho zwiṅwe ni tshi khou amba uri ngoho i ḓo bvela khagala musi ri tshi ni vhusesa zwinzhi nga vidio ira khwaṱhisedza na ri phumudzo heyo vidio ndo i dzhia musi ndo no fariwa haningei nga ngomu rakho zwoṱhe izwi zwine zwa khou itea na akhaunthu ya Elma Mṱavhatsindi naye zwa thoma hone zwo thoma ngafhi izwi zwithu kha mafhungo a Elma nṋe ndo vha ndi sa khou ḓivha tshithu mara nda ndi tshi ḓi zwa uri hu na akhaunthu ya Elma ine yavha i tshi khou trenda nga maanḓa kha Facebook i tshi khou amba zwithu zwinzhi nga maanḓa then zwa zwino ngauri ndi kha ḓivha kha case nda ndi khou tama uri vhathu vhoṱhe vha zwi dzhiele nṱha uri namusi ndo ḓa u ḓi ṱanzwa dzina a thi nga ḓo ambesa tshithu nga mulandu une nda vha khawo ngauri a zwi tendeliwi u na maga o vheiwaho ane a thi tea uri ndi mafhire musi ndi tshi kha ḓivha kha case yanga i thu fhela ine vhathu vha i ḓivha ndi nthihi fhedzi case ine nda vha khayo then u explain hanga u ḓo thoma hafhanoni ndi sathu ya kha mafhungo manzhi muhashi ḓo 4 minutes yeah you can just take 5 or 6 minutes okay ndi ḓo shamba ngo to ṱavhanyedza okay nṋe nga ḓuvha ḽe nṋe nda fariwa ndo ḓo foineliwa ndi hayani ndi tshi khou foinela ndo foinelwa nga vhaṅwe muthu vha muprofita vhane nṋe na vhoyi ro no ḓi vhonana uri ndi swikisa luna fhedzi ro vha ri sa tou vha na vhushaka ha tsini and na nṋe nda ndi sa zwi takaleli u vha ḓowela mara ndo vha ndi tshi ḓi sokou funa vhuri mini vha muthu ane a tshila na vhathu mara nga murahu ha musi ndo no vha na information ya uri ndi muthuḓe and information ya hone ya vha i khou sumbedza i na vhuṱanzi nda vho thoma vha ofha ndi afho ye nda si nyago u ḓisendedzela tsini navho then vha ri vha tshi mpfoinela vha tshi khou mbidza ngauri nṋe ndi vho ḓivhesa nga havho nda pfa ndi tshi ofha nda sokou fhumula nda dropa founu vha mpfoinela futhi ari a ndi ḓe ofisini yavho then na hanefho zwi nga to tenda khoḽo dzo no swikisa nṋa ndi tshi khou khona ndi tshi khou hana uya ofisini yavho then nda fhedza ndo khou amba na vhabebi vhanga uri hu na hoyo muthu wa so nṋe ndi ya ofha uya kha ye ndi ndoṱhe nda ndi tshi khou humbela uri zwi tshi nga konadzea muthihi wavho kha vha ri rite mini vha mpherekedze ri ṱuwe ri ye hangeni ndi fora u khou mbidzela mini then vhavha vha tshi khou pfa zwi sokou pfala zwavhuḓi ngori nṋe nda ndi khou shambo to bva khagala ngo vha ḓo nyaga u ḓivhesesa uri why ndi tshi muofha then ndi si tsha ṱwa ndi khou ambesa navho nda mbo ḓi bva ndi khou hwenya ndi tshi bva ndi khou hwenya nda foinela muṅwe khonani yanga uri khonani yanga ndi khou ya fhethu ofisini ya muṅwe muthu hangei fhasi then ndi khou humbela uri ni mpherekedze ngauri hoyo muthu a thi muthembi zwavhuḓi then khonani yanga ndi afho ye a ḓo mpherekedza nda ri tshi swika ofisini hangeini vha tshi to zwi vhona zwa uri a thongo ḓa ndi ndoṱhe ndo ḓa na muṅwe muthu vhavha vha tshi khou musumba vha tshi ri ni khou ṱoḓa mini a ri ni ḓivhi no ni ḓivha ndi afho ye a kombetshedza uri a sendele tsini a tshi swika tsini a muḓipfi kha ri hwale muṅwe muthu ho vhona muṅwe muthu ane ha koni u tshimbila ende ho vhona vhathu vhanzhi nga ḽo ḓuvha then ḽa muthu a sa koni u tshimbila a ya hwaliwa nga nṋe na hoyo mungana wanga ra vha sia vhaḽa vhathu nga ngomu ofisini ra mu vhea nnḓa ri tshi vhuya futhi hafhaḽa ofisini vha khou ḓi khwaṱhisedza ine a ri khou ni ṱoḓa hafhanoni hu tshi khou tsumba mungana wanga u shavhisi u khou pfi kha ṱuwe then nda thoma vha no tshuwa uri kani hu khou itea mini then nda ya nda dzula hafho kha uwo muṱangano a ngo vhuya wa dzhena tshifhinga tshilapfulapfu a thi ngo fhindula tshithu kha muṱangano ndo vha ndi songo fhiwa maanḓa o fhindula ho vha ho dzula muṅwe munna a tori a si munna ndi mutukana a si thangana yanga ndi muhulwane kha nṋe u ḓiri vho renga bodi vho ri ya eḓana hoyo muthu na tshiimiswa zwino vho tshi khou ḓiḓivhalea then hoyo muthu nṋe ndi mu ḓivha ndi CID havha na havho vha mu
vanthu va muprofita hava na vamwe va mufumakadzi vane ndi nga ḓi ri vha tsini no vha mukegulu ri tshi khou sedza miṅwaha yavho then vha dzula fhasi havha ḽa vha muprofita vha ri mini ini upfhi ini no ita mulandu tshithu ndi nga to ambisa mara ndi a khulwa wo tshipa ya khezo wo tshipa nda thoma u tshuwa uri hu khou itea mini ndi afho ya ḓo pfhi bvelani nnḓa hafhanoni ndi tshi bvela nnḓa ndi khou vhona hu na goloi ine heyo goloi a i na mafasiṱere a phanḓa fhedzi heyo goloi nga murahu hoṱhe yo thivhea haya ha vuliwa nga murahu hapfhi nṋe a ndi dzhene nga ngomu hu na fhethu hune ra khou ya nda thoma u pikisa uri ri nga ya gai nṋe ndi sa ḓivhi tshithu uri hu khou itea mini ndi khou iswa gai nṋe vha si khou bvela khagala vha tshi vho thoma u kwata vha khou thoma u vha na enga ndi hafho hune mungana wanga o ḓo vha a tshi vho bvelela vha tshi vho vhona mungana wanga a khou bvelela ndi hafho tshi ambo tshila tshitukana tsha ri munna abe nṋe ndi pholisa ini ri khou i farela mulandu wo tshipa ndi hafho hune nda vhori nṋe ndi tshi farwa a thi ṋameli goloi i si na mafasiṱere nga murahu nda tshimbila nda iswa fhethu ndi sa khou vhona uri ndi khou ya gai ndi ri no ende futhi tsha u thoma ni khou dovha futhi na hana na khonani yanga a tshi ita a tshi tshimbila na riṋe futhi na hana nda tendedza nda ri nṋe ndi ḓo ṱuwa ndi ya mapholisani ndo dzula nga phanḓa ndi hafho hune khonani yanga a tshi swika hafhaḽani ngori o vha a khou hana u ṋamela goloi nda ita mini nda mu ṋekedza tshelede a tshi mu ṋekedza tshelede nda ri mini kha tevhele heyi goloi upfhi khou ya mapholisani then nda dzula nga phanḓa heiḽa goloi ya reiliwa nga havhaḽa vha muprofita vha ri isa mapholisani then ri tshi swika nga mapholisani vha mufunzi vha ṱuwa then havha sala nṋe na havhaḽa mufumakadzi ane vha tsini vha mukegulu na hoyu wa mutukana muhulwane nyana kha ane a vha mini ane a khou ri u CID then ri tshi dzhena hafhaḽani vha tshi dzhena hafhaḽa mapholisani hu na hafhaḽa fhethu ho ganḓa mabambiri ra fhira vha tshi dzhena nga ngomu kha muṋango ro thoma hu vhona hafhaḽa fhethu upfhi hune ha vha khou tshadzhiwa hone kana hu vha khou tshadzhiwa hone milandu hanefhaḽa mathomoni then hapfhi a khone so ri khou ya ofisini yanga ndi havhaḽa vho CID vha tshi khou amba hezwo zwithu honoyo muthu wane wa CID then ra ṱuwa ra ya ra dzhena ofisini yawe ri swika ofisini yawe ndi sathu to dzhenesa nga ngomu a vha khou pfhi ini bvani a tende vhathenda muṱangano wa vhashumisani ndi hafho he nṋe nda sa ambese zwinzhi na uri ṱhoni yanga ndo dzheniwa nga miniti nṋe ndi ḓivha ndi muthu ane a thi sokou tenda zwiṅwe na zwiṅwe hafho fhethu ndo vha ndi tshi khou sokou u tenda nda ima nga nnḓa ha muṋango u bva hafho ha itiwa meeting une unga vha u fara vho ma 7 minute ha bviwa ra ya kha iṅwe ofisi ri tshi bva kha iṅwe ofisi ndi hafho nahone a thi nga tenda u dzhena nga ngomu upfhi a ndi ime nga nnḓa vhono fhedza u amba ndi hafho u khou vhidzwa polisi upfhi kha ri ṱuwe ri tshi ṱuwa vhaenda pangiwa holding cell ndi sele ini muthu u vha a songo fariwa muthu o fariwa u vha o dzula tshiṱokisini nṋe ndi holding cell ndi vha ndo to vheiwa hu tshi khou sumbedza mini hu na mulandu une wa vha kha pending kana ni fhasi ya u investigatiwa pending zwi amba uri mulandu u nga ḓipfhi mini mulandu a u tshili wa laṱiwa kana apfhi u khou tshila na fariwa then nga murahu havho 1 hour na tshi ḓivhisa uri hu khou itea mini ha ḓa CID ḽa ḓa ḽa mbofha zwanḓa nga murahu ḽa ri ino fariwa ndi tshi vhudzisa ndo fariwa mini vha sa ambe nda ṱuwa nda gonya nda ya kha ofisi na ndo ri vha ri ndi songo amba muyani uri ndi ofisi namba vhugai ndi hone zwino hafho mulongo no thoma u to vhuya zwino zwa vhukuma ndi thoma u focus ndi vho nyago u sedza uri khou itea mini ndi vha ndi khou khirema tshiṅwe na tshiṅwe heiḽa ofisi nda ya nda i khirema ndi tshi khirema nda dzhena nda dzudzwa nga ngomu ndi tshi ndo hungiwa hafha khou pfhi ini khou amba upfhi no tshipa ndi hafho hune nṋe nda vho ḓo sumbedza uri nda sumbedzisa uri no thingo tshipa muthu u khou itea zwithu zwa so na so vha ri fano ri shuma nga vhuṱanzi na ngoho nṋe nda vhafha founu yanga ya shuma sa vhuṱanzi vha ri vhona vha mboni mulandu ndi hafho vha ḓo dzhia vha ita mini vha khumisela tshiṱokisini vha tshi khumisela tshiṱokisini ha dovha ḓa maṅwe ma CID na vhone vha ḓi dovha futhi vha interrogate vha ri a vha mboni mulandu then vha tshi ri a vha mboni mulandu nga madekwana a round vho sigisi hu na muṅwe muthu ane a shumela havha vha muprofita nahone vhathu roṱhe ri a zwiḓivha ho muthu uḽa na havha ḽa vha muprofita u shuma vha khavarela a ri khou pfhi hu na trend ine a khou ḓe na khou amba upfhi vho ita mini mini houḽa muthu ḓo ya zwikhonisa a zwi tou nga ri a vho ngo zwi ita a vha ṱanzwa dzina then houḽa muthu a ya amba nga ha nṋe a ri nṋe ndo ita milandu ine ya khou kwamea na zwithu zwa Elma and ha ngo ri cases zwone ndi milandu a si mulandu then nṋe nga tsho tshifhinga ndi tshe ndo tshuwa hezwiḽa ndi tshe ndo tshuwa nda ita mini na fanela ino vhathu ndo fariwa nda dropa ngori founu yanga ya iyo no vha futhi na tsino fhela mulilo ndi hafho hune vhavhembe vha ita mini vha nkwama vha ri hu na mafhungo ane a khou ambiwa hafho khou pfhi ini ni Elma ni khou a ḓivha na nṋe nango nda vha sumbedzisa nṋe ndi khou zwi ḓivha uri ndi khou trenda zwa zwino then vha ri kone u humbela matshelo ndo vha ri tsha humbulo vha ri nga 10 khezo vha ri nga 10 then vha tshi ri nga 10 nda sumbedzisa uri mini okay ndi ḓoḓa then ndi tshi sumbedzisa uri ndi ḓoḓa thi ḓivha uri vhavhembe vho to ya vha vhudzana muthu o mpfarisaho na uri a vhe na a kone u ḓivha zwa uri zwino u nthivhisa hani uri nṋe ndi sa u attenda interview na then thi zwino kha interview nda songo vhudzisa uri ndi khou ya attenda na nnyi zwino then nṋe ngori zwa zwi tshi khou ḓivhea zwino ndi khou attenda interview nga 10
yari 8 o'clock hati ḓa maṅwe mapholisa vha tshi khou amba uri okay ndi ni Raku na nda vha ndi khou ri avala mapholisa vha tshi khou mbudza uri ahuna zwiṅwe zwithu zwine nda khou pfa zwi tshi nga zwi khou tshimbilisa zwone ini ni khou pfa uri no fariwa zwa vhukuma no ita mulandu nahone zwithu zwoṱhe zwi khou tshimbidziwa nga nḓila na nda pfa ndi tshi vho thoma u tshuwa ha ḓa ma-CID tshi ḓala ma-CID vho ḓa vha sokou tou ndumelisa fhedzi then vha tshi ndumelisa vha ri vha khou vhuya vha tshi ntshaja mathina havhaḽa vhathu vha khou ya u ṅwalela ipfhi mini ipfhi dokhethe then vha ya vha ṅwalela dokhethe heiḽa vha tshi ṅwalela dokhethe nda vha ndi khou dzhiiwa zwino ndi khou iswa yange hune nda vha ndi khou dzhiiwa hone maguni zwino ndi khou tshadzhiwa upfhi no vhonwa mulandu a vhathu mbudza uri ndi khou farelwa mini a vhathu amba tshina tshithihi nda swika henengei ndi tshi swika ndi khou vhudziwa ndi khou wana ho ṅwalwa madzina a si anga ayo madzina ndi ri ndi tshi dza ndi khou wana ho ṅwalwa madzina na mupoti a mulandu ungari nṋe ndo vha ndo maliwa nga havhaḽa muthu ende nṋe ngoho ndo vha ndi songo maliwa nga havhaḽa muthu ro vha ri tshi khou ḓi tou funana ende ro funana nga maanḓa ra vhudzana zwiphiri zwoṱhe nga maanḓa ya tonga munna na mufumakadzi then hafho hu tshi khou ṅwala nda vha ndi khou vha khakhulula mapholisa vha khou thoma u vha na debate na nṋe uri hune vha khou bva hone already zwi amba uri vhono to tenda zwoṱhe zwe vha vhudziwa then nṋe nda mbo ḓi vha litsha ngori a vha khou nthetshelesa nṋe ndi tshi amba then ndi tshi vha litsha u bva hanefho vha ntshaja statement tshanga na ṋamusi nṋe thathu tshi vhona uri ho ṅwalwa zwifhio fhedzi vho to mbudzisa dzimbudziso dzi nga vha dzi 4 kana 3 iṅwe ya dzimbudziso vho mbudzisa uri avha muthu ndi a vha ḓivhana vha ḓi mbudzisa uri avha muthu ndo no ḓi vhuya nda eḓela na vhona na ngoho zwithu zwo tshimbilisa hani u bva hafho nṋe nda amba zwine nda khou amba u bva hanefho ndi hune ndi khou ḓo zwa uri muthu a farwa kha bambiri ḽa dzi pfanelo hu vha ho ṅwaliwa upfhi na farwa until fhedza 48 hours ni sathu ya court ari vhone vha nga farwa na musi ndi tshi nga matsheloni vha farwa vha to iswa gai court then nṋe ndi tshi farwa ndi si iswe gai court and then ndi khou lula zwo uri okay ari ndi ngo pfara zwino ngori no mbona manje khombo uri tanyise court ndi ngori ndi ḓo bva nga bail vhambo ḓo vha tshi khou hana vha tshi khou hana nda vha ndi khou sokou zwi vhona zwa uri a fhethu nṋe thi khou treatiwa nga nḓila yone vhana ndi to zwi amba kana nga tshikhuwa vha khou vha na attitude kha nṋe nda vha litsha vha mpanga tshiṱokisini u bva hanefho zwa amba uri nṋe thonga tsha kona ya court arali ndo bva court nda ndi tshi ḓa na fhano radioni arali nda tshi ḓa fhano radio naho arali interview yayo no ḓi fhela kana ndi khou dzhena late nda ndi tshi ḓi kona uri ndi sacrifice ndi fhedzi ndi ite u bva hafho zwa amba uri nṋe nda ndi tshi khou kwanyeledziwa ndi songo nda kha nda ḓa muyani okay ndo zwipfa zwoṱhe zwine amba Raku ndi ḓo nifha tshifhinga ra fhedzi ndi khou tou ri gidimise nga maanḓa tshifhinga ngori minete yo no ṱuwaho ni tshi khou ṱalutshedza zwoṱhe ndi minete ya 14 vho ni fara u bva iḽo ḓuvha zwo no fhela ṅwedzi yombo ri inwi vho vha vho ni fara ni dzhele lwa tshifhinga tshi linganaho ṅwedzi vha sa koni vhudza uri no farelwa mini kha u ita uri ndo farelwa mini ndo ri ndi tshi swika court ngori ndo mbo ḓi nga tshama ndo vha nga ḽavhuṋa ndo lala tshiṱokisini na ḽa ṱanda vuwa ndi tshi tshadzhiwa mugivhela a dzheni court ya ri sonda ye ri musumbuluwo i tshi ri musumbuluwo ndi tshi swika hangeni nthuni court ndi tovha ndi tshi khou vhudzisa kha heḽa bambi ḽene ḽo ḽo pfi sexual harassment ḽa ḽo pfi sexual harassment ine sexual harassment nṋe a thi koni u pfhesesa and a don't know contact sexual harassment ndi ita mini ndi u fara muthu ndi u eḓela na muthu ndi u ita mini ngori nda ndi sa khou kona u zwi pfhesesa okay then nda ri ndi tshi appeara hangei court nṋe ndo wana court i tshi nga ya sa khou shuma zwavhuḓi thi ḓivhi vha tonga ri mara vha busy na u thetshelesa dzi interview dza havho vhathu vhane vha khou kwamea kha zwithu zwa Elma then nṋe ndi tshi bva court yanga a hu ngo swika apfhi Raku a ri khou mudzima beili a hu ngo swika amba tshithu nga beili ho pfhi ri kha ḓi musedzulusa Raku then nda humiswa nda ndo rimendiwa nga ṅwedzi na dzi vhege dzo vhalaho then ndi tshi tou bva hafho ndi hafho he a dzhiwa tshinepe tshanga nṋe ndi phalamennde ndi tshi ita zwanga zwa polotiki phalamennde na court hu ya fana background ya hone hoṱhe itiwa nga mabulanga a vha na maiki ine yo no fana exactly nda ndo ambara na cape ketsho tshinepe tsha postiwa nga havhaḽa vhathu vhane vha shumela u khavarela havhaḽa vhathu mini musi vha tshi khou vha na zwithu zwi sa khou tshimbilisa zwone vha ya vha posta vha ri mini Raku o confessa milandu yawe yoṱhe and then futhi o dzimiwa beili vhathu mo tenda uri mini zwa vhukuma Raku ndi Elma o zwi ita na court dzimiwa beili and then futhi khou ri khou mu vhona a court tshithu tsha thoma kha tshinepe vha nga sedza nda ndi songo ambara mask ka tshifhinga tsha zwino khotho dzhena u ambara mask tsha vhuvhili court vha nga si ime bogisini vha ambara kepe kha tshinepe ndo vha ndo ambara kepe tsha vhuraru nga nḓila yena ndo fara nayo Nike thi khou uri zwo itiwa court muthu u vha zwanḓa zwawe zwo tsela fhasi kana o zwi sela murahu then u bva hanefho nṋe nda mbo ḓi vha ndo ṱuwa vhathu vha sala vha tshi amba zwinzhi okay no pfala era ndi ḓe kha iṅwe mbudziso musi ni tshi khou ṱalutshedza hafho nahone ni tshi khou mbudza uri hu na muprofiti wa ni founela ni khou shumisa ipfhi ḽa muprofiti ndi nnyi hoyo muthu
Hava muprofita ndi nga si swike hune nda nga vha amba nga dzina nga tshithihi vho ya vha amba information isi yone radioni. Musi zwino arali nṋe nda nga swika hune nda nga kona u amba zwi nga sia zwi tshi khou ita uri matshelo vha athakhe vha ri mini ini no ndifhedza, ende nṋe nda ndi sokhou lifhedza muthu ndi hafho hune arali ndi khou tou dzhia ndiga ḽa mulayo ndi ḓo balelwa ḽi dzhia zwingo ndi nṋe ndo no amba madzina avho na miradio. Hovha no vha no dzula na ṱangana navho vha muprofita? Ava muprofita ndo no ṱangana navho lwo no swika luna, ra nga sedza ndi ḓuvha ḽa musi nṋe ndo isa ipfhi mini nda ndi khou shuma kha PWP union last year ndi sathu litsha nga nṱhani ha dzi strategy dza dzi tshi khou itea ngori nndwa heyi ine ya khou tou lwiwa zwavhuḓi vhuḓi tou kha muhasha vhathu mbudzisa kana vha ḓo fhedza vho mbudzisa uri ndi ngani nṋe ndi tshi khou tou pfhi rakho a dzhene dzhele a fele tshoṱhe dzhele, arali vha ḓo mbudzisa ḓa ndi ḓo fhedza ndi fhindula ne. Nṋe havha ḽa muthu ndo vha ḓivha ri tshi khou ṱoḓa ri khou humbela dzi fund nyana uri thusiwe ngori organisation yashu yo vha i tshi khou balelwa kha masheleni, ndi hafho ra ḓo dzhena tshinepe. Ḓuvha ḽa vhuvhili ha ngo ri fha tshelede the same time. Ḓuvha ḽa vhuvhili organization ine na munyayo khayo organization ine aba khayo zwavhuḓi asi organization ndi union khezwo na munye u khayo. Ndi hafho he ra ḓo dovha futhi ha mithu lwa vhuvhili nda ḓi foda tshinepe zwinepe zwoṱhe vha nga sedza a ro ngo fodwa zwo pfhi ri ya ranwa dzi tie gai ri ya ra dzula gai ra ḓibva kana to awela, ndi zwinepe zwo fodwa ofisini asa vha ofisini ndi goleni ni fhedzi ndi nga maḓuvha a mushumo fhedzi ine vha khou amba zwa union fhedzi. Vhala mufumakadzi vhe vha pfala vha tshi khou amba kha audio uri ni vha ni ḓivha no vha tshipa ano ngo vha tshipa thingo vha tshipa na luthihi no no dzana vha ṱangana navho ro no ṱanganesa lunzhi ini ni khou khwaṱhisedza uri na khou funana navho. Nṋe ndo vha ndi tshi khou funana navho ende ndi zwithu zwine nda nga zwi prove kana muhashi ndi to vha sumbedza navho. Yeah, it's fine, it's fine. Ini ni khou khwaṱhisedza uri na ni khou funana navho hezwo zwiṅwe zwoṱhe ni khou ri u tou vha na vhathu vhane vho ya khavho vha swika hune ndi khou zwi vhona vha swika hune vha tou rengi uri vha amba uri ini no vha tshipa. Okay, kha vha ri ndi to fulufhedza ndi singo to fhindula yavho straight. Tshilwelwa tshine tsha khou lweliwa ndi nga murahu musi nṋe ndo ḓi dzhenisa kha vhoramabindu ndi tshi khou ndi ḓo shuma navho u vha itela marketing and advertisement. Then musi ndi tshi khou ri ndi ḓo vha itela marketing and advertisement nṋe thi ngo vhudziwa tshiphiri tsha kha business, ndo vha ḓo tou mangala musi nṋe ndi tshi vho vhudziwa upfhi huna hezwi na hezwi zwine zwa khou tea u itiwa. Thaidzo ndi uri nṋe a thi tendi khazwo zwithu zwo u shulula a vha ri ndi songo ambesa ndi ḓo tou vhuya nga iṅwe interview khathihi nda amba yo shulula mini malofha no kharali mu hanefho ri songo kani ini vha vha tshi khou ni kombetshedza uri ni ite kha vha ri ndi ḓo vhuya hafha nga interview mara ri khou ni fha tshifhinga tsha uri ni ambe heḽi ḽoṱhe ngauri lushaka zwino lwa venḓa ri khou ḓivha uri ndi inu elma ndi inu ane no dzhia vhathu ndi inu ane vhafumakadzi vhane vha khou lila vhusiku na masiari hu tshi pfhi vho tshipiwa. Okay, ahora ndi ḓo dovha nda fhindula ndi thome ndi se phanḓa no explain. Then nda vha ndi tshi khou kombetshedza uri ndi khou tea uri nṋe ndi vha shumele u vha farela poso yo ita zwithu zwi si zwavhuḓi zwithu zwi songo dzuliseaho. Then nṋe thi ngo hana nda vha ndo tou dzula navho straight so ro to sedzana maṱoni ndi si hane ngori ndo vha ndi tshi khou fhulufhedziswa upfhi ndi ḓo vha na tshelede nnzhi ndi ḓo fhiwa dzi tshelede ngori ndo vha ndi tshi khou khona ndo fhedza ndi tshi khou fhulufhedziswa na nḓupulukwane ende na nnḓu ndi si hane mara ho ḓo swika tshifhinga tshe nṋe nda wala ḓorobo ndi ḓo zwine muthu wa bva vhulwa country. Then tsha tshifhinga muhumbulo wanga wa vhukuma wa thoma vhuyo rakho ini khou ḓi dzhenisa kha zwifhio ndi hafho he muhumbulo wanga thoma vhuyo ndi khou funana na muthu muhulwane nga side muthu hoyu u khou nyaga u dzhenisa kha zwinto na zwisi zwavhuḓi kanini ni khou ri vha muthu muhulwane vhane a ni khou funana navho vhe vha pfala kha audio vha tshi khou ri ini no swika hune na vha tshipa vha vha tshi khou shumisana na uyo muthu wane na khou ri ndi khou ḓo fhedza ndo swika hafho kha vha tshifhinga havha muthu vho nṱalutshedza information yanga havha muprofita uri havha muprofita lupfumo lwavho na mafhungo avho a vhuprofita zwo ḓisa hani and process he ine ya khou ambiwa ndi ine na vhone vha khou nyaga u fhira khayo uri business yavho i vhe no u bvelela and hafho fhethu vha khou sumbedzisa uri vhone a vha na munna vha mbudza uri vha na vhana a vha dzuli navho hu ḓi tou vha na musidzana ane a tshi ḓa and nṋe ngori ndi khou funana navho ndi nṋe nda khou tou vha farela poso tshiphirini ngori ndi vho vha ḓivhesai nṋe u bva hanefho vha ḓo ḓi kona u mpha lupfumo lwavho then nṋe nda tenda mara nga murahu hezwi musi ndo no lwala zwa ḓorobo ndi hafho nṋe nda vho thoma u dzhiga hone uri hayi nṋe a thi nga ḓo zwi kona zwithu zwo raloho a thi tendelani nazwo so nṋe ndi nga ṋama ndafa ndi tshi siwana tshelede nga khou ḓa ngeyo nḓila a thi nga i koni ndo vha ndo no vhudzwa na process yoṱhe uri khou itiwa zwifhio na zwifhio na zwifhio and ho vha hu na mbudziso ine a ina phindulo ndo vha nda phindulo ndi nayo yone zwavhuḓi vhuḓi nda nga amba zwino uri ndi mini tshiṅwe tshithu tshihulu tsho nyita uri nṋe ndi thoma u shavha u bva last year ndi fhedze ndi khou litsha na mushumo ndi fhedze ndi tshi khou gidima ndi tshi ita nda ya nda humela kha zwa foda nṋe ndi tshi foda mandari ndi tshi wana mushumo wa union nda ita mini nda vha ndo litsha u foda then mara ngori mushumo nda ndi tshi vho tevheliwa nṋe nda fhedza ndi khou litsha nda kona u humela u foda na u foda ndi tshi tou tshifhinga tshoṱhe ngori ndi tshi vha ndi tshi off ngori ndi khou dzula uri vhathu vha nga si ndi tshi ndi na information yavho mavharivhari yana khou ambiwa uri muthu wani badelaho bail ndi vhene vho muprofita
havhala mporofita nṋe a thi thu vhuya nga ḓi wana ri khou amba futhi a si vhone vho mbadetshelaho beili and nga ḓuvha ḽa khothe vha tou nga ri a vho ngo ḓo vha ho ḓala nyana mara thi ngo vha vhona beili yanga a i ngo badeliwa nga vhathu vha nnḓa a i ngo badeliwa na nga tshelede yanga nṋe thina tshelede u tou amba ngoho ndo tou badetshelwa nga vhathu vho tou koḽeka nṋe ndo vha ndi sina tshelede kha vhathu vhoṱhe vha fhano tshiṱirikini tsha Vhembe kana vhenevha vhane vha ḓivha nga akhaunthu ya elma ri na vhathu vhanzhi vhukuma ndi ngani vhenevho mporofita vha tshi khou ṱoḓa uri inwi ni fele milandu i arali ni sa ḓivhi tshithu havhala vha mporofita vha khou phusha vha khou rela uri arali nṋe nda nga ngori ḓuvha he a dzulwa dzulo nṋe ndi sa thongo vhathu sa Tshivenḓa tami kana arali ndi ya tou amba khathihi na nga tshikhuwa ngori Tshivenḓa tshi ḓo ndingisa ndi a suspecta uri havhala mukegulu vho ya vha vhudza mporofita uri hola muthu ndo mu vhudzesa nga haini ende ndo mu vhudzisa na ngane zwino hayi ngori a tshi nyaga u shuma na rina tshi nyaga u sendedzela si na rine apa a kule na rina anga kha baiza ambirukuluwa ri ḓo dzhena khakhathini na miṱa yashu na mina dzi business dzashu then zwi amba uri vha luka mana uri mini khaṅwe ri nga ḓi tou mu fhedzisa that's why nṋe ndo ri ndi tshi ḓa nda vhona ndi khou nyanga u pangwa na khagulu ni thi vhoni tshithu ndi khou sokou athakhiwa u bva hafho nda vho guma nṋe ndi tshi fhira ndi tshi khou farisiwa ndi khou vhudziwa zwithu zwavho elma zwine nṋe thi ḓivhi tshithu mara u swika namusi ndo no vha na mbonela yo humbulela thi khou ri muthu ndi khou humbulela uri hu nga vha hu nnyi ane a tou vha khayo ndi nga dovha nda fha rizini dzanga thisa zwino hu na muthu ane a nga ḓi ri ndi na khuhu a ḓivha a na rizini dzawe nṋe na nṋe ndi na rizini dzanga nnzhi dzine ndi nga dzi fha dzine dzi a pfhala nga maanḓa video ye na i ita inwi ni khou khwaṱhisedza uri no ita ni dzhele nṋe heiḽa video ndo ita ndi holding cell ni holding cell ani dzheli tshithu na tshithihi nga sathu fariwa ni kha sedzulusiwa u thoma no ita ni holding cell ni tshi khou khwaṱhisedza uri ngo i ḓo bvela khagala ndi tshi khou khwaṱhisedza uri ngo i ḓo bvela khagala ini ni khou humbulela vho nnyi vhathu vha re kha iḽa akhaunthu ya Elma Mṱavatsini arali vhathu vha tshi khou ri ndini okay nṋe muthu ane nda khou mu lavhelela ne ndi na dzi phendi dzanga khedzi phendi yanga yo thoma ho ya ha zwifhiwa hapfi ho yekiwa akhaunthu ya Elma haya wana upfi ndi rakhu ane vha nga ngomu khayo nga hoyo muthu ane a shuma na havhala vhathu abe tsha thoma hoyo muthu ane a khou ḓi ita CID ane a dovha futhi vha ne tshila tshimiswa vhathu ane zwi ḓivhi u ḽa navho u tou tshila navho hu tou vha uri nga nnḓa vha ḓi tou nga ri a vha ḓivhani then hona muthu zwe amba zwone zwo ri o yeka akhaunthu hono ndi Elma a zwi konadze a zwiho shangoni ḽoṱhe vhone vha nga dzhena kha akhaunthu yanga nṋe zwino vha confirm a vha nga ḓi wana hu na dziṅwe zwithu zwa tshiphirini zwo pfhiwa register wa ṅwalwa maṅwe madzina arali akhaunthu i tshi khou ri King Rakhu ndi King Rakhu na musi vho dzhena vha kha dziṅwe na gana vhathu vha khou ṱoḓa u amba na lwa tshifhinga tshilapfu thi ndi khou ṱoḓa ndi vha fhe tshifhinga vhathu vha ambele phanḓa musi ndi tshi vha dzhia vhathetshelisi na akhaunthu ine ya vha ya Judith Mulaudzi dzina ḽanu ḽo pfala fha ḽi tshi khou amba upfi na inwi ni ḓivha zwiṅwe kana na u kwamea nga maanḓa kha fhungo heḽi ane ḽa vha ḽa Judith Mulaudzi ndi ngani zwoṱhe dzi akhaunthu hedzi dzi tshi khou amba uri inwi ni ya ḓivha zwiṅwe okay kha akhaunthu ya Judith muthu we a ḓo trendisa zwo zwithu a tshi dzhigisa tshelede Rakhu iyi ndi hone muthu muthihi ane nda khou ḓi amba ngayo uri ndi ene we a trendisa zwa zwino ndi muthu ane ro ḓo vha na u fhambana nga murahu musi nṋe ndo swika hune nda vha copycat yawe we na ita zwoṱhe zwe a zwi ita vhutshiloni nṋe ndo vha ndi tshi khou zwi edzisela u zwi edzisela soro ndi khou vha naye ndo vha ndi khou zwi edzisela ngo pfuri ndi a zwikona ndi a zwi tama a tshi ita zwa dzi comedy a dzi comedy a tshi ita zwa dzi advertisement and marketing na nṋe nda zwi ita ra dzina ndo to lwa ha zwino tshifhinga tshoṱhe na zwino ha nga ita tshiṅwe tshithu tshiṱukuṱuku zwa zwino ḓo vha fhumula ne kha vha pfhe zwi nga ra nga vha na tshiṅwe tshithu tshiṅwe tshine nṋe nda nga ḓi ri tshi ita tsho khakheaho kana tshi songo khakhea kana muṅwe muthu anga pfhe tshi ita u ḓo vha khou trendisa hezwo zwithu u ḓo vhaisa kana ndi shume naye ndi nga si shume naye ndi vhathu vhane vha shuma u tshinyadza matshilo a vhathu okay nda vha tou pfufhifhadza vhone vha khou ṱoḓa uri mini uri kha nda ri ṅwana mukala ini bvela ni khagala nga nḓila ine muthu muṅwe na muṅwe na musi ngauri roṱhe a ri kone u ḓivha uri matshelo muṅwe na muṅwe muthu zwi a ḓi itea matshelo a vuwa dzi tsheo tshifhinga tshine na no fhiwa tshone tsha namusi ini ndi vhona u nga ri bvela ni khagala nga nḓila ine muthu muṅwe na muṅwe a ḓo sala a tshi khou zwi pfhesesa zwo uri no bvela khagala lune ra ḓo kona u vhona muporofita na mufumakadzi uri na uṋe wa CID uri vha khou shumisana hani ngauri na ḓo amba ni tshi ri ndi ḓo vha na vhuye nga iṅwe interview ni ḓivha no ndi ḓo vha na vhuye nga iṅwe interview bvela ni khagala ni bvele khagala lwa tshoṱhe ri kone u vhona uri sa vhathu vha kone u ni thusa nda ndo pfala vho ḽi pfufhifhadza no ḽi ṅwala fhasi thiri no ḽi ṅwala fhasi ni ndo ḽi ṅwala fhasi vha ri bvelani khagala ro ni vhidza fhano uri heḽi fhungo vhathu vha bvele khagala ngauri dzina ḽanu ḽi hoṱhe kha zwoṱhe hezwi nda yavho ri mini musi ukufata ndi khou tou muhumbela hoyo muthannga ndi khou mupfha uri u na vhuṱanzi hoṱhe hoyo muthannga u ḓivha zwoṱhe hoṱhe na ho isiwaho na zwo itiwaho vhathu u a zwi ḓivha kha bvele khagala uri ngoho imitshidze a songo sia tombo nṱha ha tombo kha zwoṱhe zwine a ḓivha na kha zwoṱhe zwe a vhona kha ambulule zwoṱhe
avanga mushumoni ufiyo muvusoni ufi ambani ngo yote idoni vokorora. Okay, ndoli voisa kamanda varapharani roli voisa kamanda roli voisa vathu vothe vavili vakutomba leli liti ndikuja kujia vamwe ndanipa chipinga raida chipa vatechesi nda vone vakhoti mini kharaku nda chikata ukwamba hasikopedza makuru zvine zvikomba zvinoti zvauri rikonodziva zvauri oyo mutu anogomodzisela ndinyi hone avo vatu vonogokavhara chitori chemuprofita ndivonyi hone muprofita ndinyi so that narime rikonova nandivo vakorika vambe madzina zvozvo zvine akozvikavhara uri havo vatu vachiita zvona tituti unyapa. Okay, no fun. Nikomafa vatu vakuomba the very same thing I've been saying uvache conversation kana inyambedzano ya trauma gauri nero nipidza vatu vate vakuru ndi na hava vamwe vatu vote rikotodori nichiamba vote okay lo pfala ndikusvika ndava ndisira ndisichadipa ndikotodojia mumwe apa ngopfuvipfadza nda ndodakara ndetova clear very clear raku uno yana amba na havala mukeguru aritori zvine ndakazviamba ndezvauri havala mukeguru woamba kaelma inbox andikoruma mutu zvino raku uri kudzeni uri oniruma ndenyi wai vachiamba naelma inbox haya habherera rakuhu woiteya nini lopfala heli lopedzisela ndingani ile akaunti ya Elma Ntabatsindi vala mufumakadzi vori vachikomba inbox upfiye pfelera inwi ndimbuiso nye ine nyina nye zvino ukotoda kudiva ndingani hoya inwi pala kaso zote zvezo zvithu zvine zvakwambiwa ndemazvipi chithu chechambira idzisa ndikabromsi veni vatu varedhiyo ndivenodzia information yamutu ani ugosokotohamba radhiyoni narichobudzisa rifi zvithu zviri kana Facebook zvine zvakwambiwa zvigayi aningonyagonoona conversation chizo chiri chiona chimwe chafacebook chiva chikorekodheya. Number 2 ndaenda farona zvithu zvine zvithu zvikosokwambiwa kamunomu auna chiti nachiti chine akupfi vatu kavaprova ndine ndinetsanenda kuprova zvithu zvino chiri chatoma mutu vakatotuma vadanhatu nafoni vasimbedza conversation amuzichifuko dhan apedza wadhan neusvika zvino atitende nazvori wava nadziconversation dzine dzakwambiwa chiti chori nditangane navo ndikambira musivone bomufenana saramabhindu muna mumwe achikonyaga marketing and advertisement ndava ndavatusa musine ndichiva mwana tu vone okay lo pfala raku ndidonipa minute na to dzidzanya ngauri rekodi yo rapanda na nyembedza mubveledzi kare do kwamai imwenyemedzerwa pazvino kare do kwameva vadeva vapindule zvimwe zvinonza kudedo vasvikopindula kare mubve chipinga ukwamera pedzi musi huna mafungo tikotodosenga manda utodivonere kala uri nyaite yamini ngauri raku you know very well uri dhuva leno inofariwa raro ni pachipinga unfortunately ngaduva le inu ina vane chikufariwa zvava zvichikuita uri nerasichamba na inu ende ridojia chipinga chimwe chimwe rafa mumwe na dodwa nacho na hoyo anena kudiyamba uri kasho yedu vane kudiyamba na yedu sikonera vari chikomana rinomba nerunji na inui rikomba na inu zvazvino ngauri rova roprofessional ridowamba rabharo wamba ngauri inu inovani holding cell na pesa nechikufariwa for a man. This is why today roni fonera uri inwi idhani niyambe hezvi zvine rushaka zvino vakori inwi niko kwame zvomuri inwi ngodera nikwanedza ili lauri evana mufumakadzi avangowamba na account ya Elma through inbox nani chikotoamba navo twi zvoro nikori zvotoshandukisiwa roamba ngafo noamba ngafo okay ubva hapo rapedza vege yote vachiuyenga mutu vachikoitsendedzera tsini savangana ubva hapo vatomonyambisa ndinangone ndatenda ngode kuti zvone mutu ane ava nachelede anodokona kutusa vamachero muchiruri ubva hapo rafunana ngamanda rwerapechira rothe rachira ngamura hamusina ndichivodivesa zvipira ndichimojiga ndichio atingazojoina zvithu zvaveni for this story ndione chelede. Okay, let me give you time.
Problema zwithu zwinzhi so ivi na musi ari nanga ndiko fara ndikomisela dzhere ini hapa vatu va ḓo thusa na ini i vha u ṱoḓa information navho korali ini i vhofholowa no lila zwoḓei ka musi kombula nga ngomu yembo ḓi ita muthihi muneto bva kha wara fumi na vhuthihi musi ri tshi khou fara nyambedzano hedzi ri tea u pfesa roṱhe uri hu ḓo vha na tshipiḓa tshine ra ḓo vha ndi ngazwo na khotsi ya Rakhu vha fhane uri vha ambe uri vha kwamea hani nga heḽi fhungo vha kwamea ndo ri farela Rakhu na vhathetshelesi ngauri musi ro ni fha tshifhinga hetshi ro tou ri hembekea mushumo musi ri ḓo ita hezwi ndi ngauri ra vha ri tshi khou zwi lavhelela zwo raliyo zwi ḓo swika hune zwa itea zwo raliyo ri khou zwi lavhelela zwi ḓo swika hune zwa itea ndi ngazwo ri tshi khou ri ini amba ni vho sia ḽanu ḽe ra vha ro ro ḽi fara heḽo sia ḽanu nga murahu wa tshifhinga tshine tsha vha tsha ṅwedzi mara ri khou kona u ri ḽi sedze heḽo sia ngauri no vha ni fhethu hune na vha ni si na luṱingo vhathu vha khou ṱoḓa u amba nga maanḓa kha vha ri khou ṱoḓa u dzhiavho ḽiṅwe sia hafha ri ḓi wane ri tshi khou ḓi amba zwo rali Rakhu no fhindula mbudziso dzo dzina no dzi ṅwala fhasi dza a thi tu fhindula dzoṱhe sala mbudziso nthihi ya madzina vhathu vha khou nyaga u pfha madzina tshithu tsha thoma nṋe ndi tshi fhasi nga nnḓa nga beili ene ndi tshi amba zwithu zwinzhi dzo no nga na madzina ndi fhedza ndi khou dovha nda dzhiwa na ndaumisela nga ngoma vhanga ndi khou kosa na dzi violent na mulayo ndi vha ndi tshi khou breaka ngori ndi vha ndi na milayo ine ndi vha ndo fhiwa yone ndosona ndo sumbedza ndi tshi khou amba uri ndi tshi vhuya fhano radioni ndi ḓo kona u vha ndi tshi khou amba tshiṅwe na tshiṅwe ḽiṅwe ḓuvha na khesi yanga i nga ḓivha i tshi khou phumula ngori khesi yanga na ene muṋe a ri vha nga sedza ho muṅwe a ri nda khou amba uri ene polisa o ḓi ṅwala na kha Facebook a ḓi sumbedza khesi ya Rakhu a i strong i khou shake u khou to amba straight nṋe ndi na vhuṱanzi na tshiṅwe tshine nda khou tshi amba ndi na proof ndi heyo proof ine na ṋamusi nṋe ndi nga fhedza ndi khou fela ndi yone ye namusi ndi maṱo tshiho tshi okay ndi hezwo zwine vha khou zwi pfha nga heḽi fhungo line ḽa khou kwama Elma Mtavatsindi heyi page ye a ḓi wana i tshi khou vha hone ha ḓivha na vhathu vhanzhi yo vha i na vhathu vha linganaho it was 120 likes vhathu vha ḓi wana vha tshi khou ḓi i like afho i tshi tovha group ine vhathu vha khou ḓi ṅwala uri ri khou ya ra thusiwani ngei vhathu vha tshi khou ḓi ri dani nga hafha ri ḓo amba ho vha na zwinzhi nga maanḓa zwe zwa itea ho vha na zwinzhi nga maanḓa zwe zwa itea fhedzi dzina ḽe ḽa pfhalesa nga maanḓa kha zwoṱhe hezwi okay Rakhu ri nga bvela phanḓa zwino the okay grupu ya Elma namusi ri songo thoma ra sedza account before ri sa tou kha account yo vha i tshi vhidzwa upfi Elma Mtavatsindi ndi kho ḓi zumbula zwavhuḓi before nṋe ndi sa tou ri control of nṋe ndi swike hune nda nga terekelwa nga vhathu heḽa account ya tshintsho ya pfi Muzavalazo then nṋe nda ri ndi tshi fariwa ndi tshi bva na musi heḽa account heḽa group yo tshintshiwa nga madzina i vha pfi mini youth go greater iri mini ya ṅwala tshiṅwe tshiimiswa tsha muṅwe muthu ndi nnyi murangaphanḓa wa itshila tshiimiswa then ndi nnyi admin hone oyo admin o pangiwa nga nnyi kha admin hone ndi ngani na musi group eyo i tshi khou vhidza madzina awe ndi khou nyanga u fhindula zwene zwo fhedzi hoyo wo ṅwalaho hezwo zwa go getters kha iyo page ine nṋe khou amba yone ye ya vha i tshi khou shumiswa nga Elma okay ndi nnyi muṋe waye ane a khou i shumisa na musi hone o pangiwa nga nnyi kha admin ngauri muthu uri a kone u vha admin u tou vha o ediwa nga admin nga muṋe wa tshithu ya thoma hone ndi ngani zwa zwino ngauri ane u khou nyaga fame ndi ngani zwino zwithu zwo no bva zwo no tshintsha zwo no bva kha zwa strike zwe zwa zwi khou itwa kana zwezwo zwa Elma zwo no tshintsha zwi tshi khou promota ene muṋe ndi khou nyanga u pfha uri ndi nnyi ono muthu hone ndi ngani a khou ita izwo zwithu hone o wana access hani zwi konadzea hani a li tshi nyaga uri zwi fhela shango a hu na iṅwe nḓila ine ya itea na musi group iṅwe na iṅwe a ri khou pfi hu na tshiṅwe tshithu kana u khou pfi hu hahekiwa tshithu kana u khou pfi na ḽiṅwe dembele line ḽa itea group dzoṱhe dza vhathu vhane vha khou bvelela kana dza vhathu vhane vha vhengiwa dzo vha dzi tshi ḓo vha dzi tshi khou dzhiiwa nga vhathu vhane vha kona u dzhia why dzoṱhe dzi sa khou kona u dzhiiwa na musi a ri khou amba zwithu zwo heka why na musi hu sa khou hekiwa dzi account dza vho riṋe ha dzheniwa haya mukwa zwine wa khou amba ngori arali khou pfi huna muthu ane a khou kona u heka why vha sa khou heka ndi ngani vhathu vhoṱhe vhane vha khou tshinyadzeliwa nga zwithu why ene a sa khou ya a zwi heka ezwo zwithu ndi khou ḓivha uri ndi nnyi no muthu and a si uri vhathu vhoṱhe a vha muḓivhi vhathu vha ya muḓivha hu tshi tou vha uri khaṅwe vhathu vhane vha khou muḓivha a vha na voice and a vha khou zwi amba hone futhi arali ri tshi khou sedza futhi hu na tshiṅwe screenshot tshe tsha ḓo screeniwa musi Elma
o posta zwithu zwaya zwa deletiwa zwa dovha futhi zwaya zwo postwa nga honoyo muthu ane ava admin yange a delete hangeni a pfha nga o vha sa tu screenshot and o vha o lenga zwi konadzea uri a dzhie zwa zwithu zwi dovha futhi zwo posta nga ene muṋe o vha o khakha khou pfha nga o dzhena nga account yawe a baiza a dzhena nga account isi yawe zwino hoyo muthu u zwi kona kana hani uri ene a dzhie zwithu zwa kubva kha Elma a zwi delete futhi zwi ye kha account yawe Jebur ini lo otea ane akwambiwa auri ni diva zvingo nga hili bathu vha kutoni yambe andibi chithu nati dibi chithu and futhi arali bathu vha nga zwi sedza zwithu zwi khomba nga muthu ane nne ndi ḓivha zwiphiri zwa muthu ane na hwana u shuma naye aba vhaṅwe vhathu vha ṱivhe pa interview huna vha muthu vha dzimbumbelo vhe vha tshi khomba vha PPD vho vha pfa vha tshi nga khu farani go raro okay nori account heyo yo skene ya shandikishe vha go getters go getters ndiya aulani makongozi ndinayo zvino naini awe ndikoni kuisa kama ndachifona nitanganedza pakamtika liko nechi drive kama FM ai ndaba ndine mubveledzi ndobe ndohumana khaye ngo tabanya ngamanda vaticheriska batoimanyana zvitoko batoimana pa zvitoko ritengo rikolishumisa ndilo rutipe dzine makofu kaba toimanyana ritopesa nawe wa go getters hoyo na kwambiwa panga uri ko rakuko riko wana siya lawe bonayo kusikoni abachikori budzavori enebo ukokwameya hani ngelipo awe ndikoni takanedza rikori kuisa ngamanda ndina makongoza apa ndoni zakasho account ya Elma Mtabatsindi heyo ine bathu wambesa ngamanda ngayo pakhala Africa Chipembe una chipinga che ai mubveledzi rikuita richiya ka wepa ite chitubu nditofarisana zo futhi iwe mbudziso ndi ya uri why chipinga chote achiva konchinyadzi ndivonyi vane vha khomushumisa ave akhulwa na nne ndo vona achi konchinyana CV yanga chikwambo rine ndi ligay ombona guy nne ndo fasiwa ombona guy ndo fasa muthu wa muthu wana guy information ora ezo rozipfa ezo azipindule zwithu zwote and futhi ene ndingani achishuma na avo vhathu vane vha vha chikhulwa na nne why oba asango to vha muthu oto dimisa usumedzera ukho shuma mushumo wa vhukuma ndikori makongoza naye udiva zvimwe nga account ya Elma naone ukushuma naye vhathu athongori makongoza athongambadzira ndori muthu ane ava admin zwa zvino ya go getters which is makongoza yeah aba futhi chikoshuma sa ya Elma makongoza ai mubveledzi atinaye the phone is in voice call on that one the other one that we gotten through ngauri heyo atikosvikonera muwana zviyabori inuyo nikori nofariwa nodzura jele lwa mimwedzi nikoferaferesa bete ndisadhivi chiti ndova ndichikoferaferesa bete ndi problem ndingamura musi muthu ovulelwa case and futhi case nga uri yava ikochimbidzwa nga nḓila yasi yavhuḓi ndova ndi sa ḓo kona u ḓiambela even na musi ndene ngei hovha hu tshi khou ḓi duvha rumwa vhathu problem zwi zwa tshi ṱanya u swika kha nṋe ukho rumwa vhathu uri vhaiteni vhane ataki yango mjele ati vha khou rumupfi vha atakena mara zwi amba uri na zwithu zwi khou tou zwiitiwa vha uyo umithana avo vhathu makongoza ndikoli kuisa ngamanda chipinga noshandukisa dzina la account ya Elma ine bathu vambesa ngamanda khayo na isa ka go getters khumbulo vhaite nthu nne ndiwe ndikumutshela nne zwenda zwiḓivha ndi zwa uri Elma kana admin dza account ya Elma hu shandukisa Facebook yavo ya vhidza go getters youth against crime ha dovha shandukisiwa na account ndo zwi amba last week ezwithu mwashi kha nyambedzano ya vhore yo fhedzisela uri Elma vhathu kha vha thanyele account ya Elma ngori vha ḓea vha amba na muthu kha inbox vha khou ri ndi makongoza osi makongoza ngauri u vho shumisa madzina o fana makongoza mwashi samusi kha muyeni ene vha vha naye hafho ene a vha rakhu ndi na zwithu zwine samusi ndi khou zwi funesa zwa uri hu na muthu we a vhusa mbuso ine ho fana yo vhudziswa nga maanḓa murahu ya uri avha mufumakadzi vhone rakhu a khou ri o ṱangana navho o ṱangana navho nga nḓilaḓe ngauri mwashi mufumakadzi havhaḽani u ya nga nyambedzano ndi nyale mwashi ri ḓo vha ṱoḓa na vho muyani uri vha ḓi vha ṱalu ri ḓo vha ṱoḓa songo irambelela nga zwezwo heyo yo vhudzisiwa ya fhinduliwa uri u amba navho nga luṱingo ngori vha vha tshi khou funana ini ṱalutshedzani hezwi zwine makongoza ko rakhuwa khou swika hone amba zwone ini ni khou shumisana na vhathu vha Elma Mtabatsindi no ḓi shumisana mapholisa uri rakhuwa ḓi wane a tshi khou fariwa Filippa a thi ngo shumisana navho nne zwe nda zwi ita sa muthu ane avha na organization yo thusa lushaka ho ḓa muthu kha nne a na tshililo no ṱanganisiwa naye nga muzana a no pfi Thinane Maradzhe havho mufumakadzi vha sumbedza uri vho vha na probleme na rakhuhu ye vha vha nayo haningei murahu zwino vha sumbedza mafhungo a uri vha sa ḓivhi uri vha ḓo vhudza nnyi vha vhudza nne nne ndi vha tshi mbudza nda pfha vha khou pangana madzina a Murito nda ri ngori vhone vha khou amba nga Murito ende nne ḽaswi ndo vhudza Murito uri o muthango lo tshi rakhuni muḓivhela gai ngori ndi khou ni vhona ndi naye kha Facebook ende ho muthu u khou linkiwa na mafhungo a Elma Murito a ri ini gai nne nda mbo ndi nḓilani ni kwa police station havha muthu a ri fhirani nga ngeno ndi afho ndi tshi swika nda ṱangana na rakhu a haningei mwashi
Okay. Don't lifana nepo ndithome ndirengise. Lifana nepo bakongoza rakuye kaini. Lifana nepo ndithome ndirengise raku ni lifare ngamanda. I believe that richipesa kana richibere pana nyambeza ni do bani much better. You'll be much better because we need answers from this. Designs aya zvemero zvamataki zvamaimo rirunga zvemero yamufamba tradition yachizvino vana vaedera kiddies sleepwear na ladies sleepwear zvemero zvavana vachikoro nacho dzefisine zviwanira vanhu upecha nofungudza ndizvidiwa zvacho tailor made garment naurunga maketeni riwanira house number 535 Shuma Street block F Toyando number ndi 066 230 9655 email ndi lave763@gmail.com 081-424-0708 LM Designs Elegant Personalized Outfit. Vembe FM 89.1 to 102.4 Mutingati Community Drive Monday to Friday na PS Kunzo Siabe. Indeed, Mutingati Community Drive continues. Yafumi na mbebele beneto vakawara yabo fumi na butsi. Makongoza, ndandi kodito rengi sapa. Mu raku odwana achiko juza achiko amba abo siya la wori weiwe. Noto pik abo odwana nichiko mchinya zina. Ezobani jisupendula nermini. Ngoja zidi TV. Wati FC bane bato dilanga rate straight. Vane kesi avasokodoba mutu vasongotuma vaitecheresa nari nekuri vusa dzimbudziso vahashinga manda avori ngori rari kupa chitori kana ari kudiva chitori cherakachidzwa chone rachiamba ngauraro mwashi rakundikomusesa mafungo ori kutsanzwa dzina karushaka mara zvitusa musi rakwa kutsanzwa dzina achitodiyamba ngonga uri zvine ndikosunesa ndizori netosvika rayakavalwane vamapurisa dzikanali ravataruchedzori netodana mutu keva ava mutu vakori kusangana nawo inoni avala mukeguru vaneni kovamba vana dzikubvu dzevadzincha dzamusi vachosangana rakuri vosangana rakuzotoma gaizva yagai zvine mapurisa vanazvo izvo zvitu zvino tamsi zvine ndingatusanga zorakundizva uri atongoamba fungonga ndikodofera nefana musi achitakwa ndingasasariwa muraunga uri vatu vane kwamba navo ndi rushaka rune macho rungasari kublama makongoza kana rwavenga makongoza kana rwavenga mumwe mutu ngautu zvine eni munotozvidiva ifine nendi makongoza ndine wenda itara kupolice station onamela goro ya murito ovodzura ngapanda na victim vane vavavo mufumakazi vasara titwa police station ndavaita kakhenene vane vatiko rapunda ndodana vayenikeva havala mutu vambana raku vamuvudzisa zvavutsiwa zvone apesa chibviterwanda uri havana muteguru vakone vachiva statement chavo zvino mwashi procedure yashumiswa karakuri afariwe uyangane ndi procedure yashumiswa kha muthu mona mumwe wa Venza kana muthu mona mumwe ane avoripa mutekifariwe zvotera zorakuwa chiri mapolisa na makongoza vakushumisa ukunyebudza muambori nini. Okay, rakuni juni pachipinga yeah. Okay, izvi nechiri ndikozvipa nichi amba meeting yaveni na mapolisa ndova ndisiyo nga ngomu ndi inwe na vanenga ngomu nana ndichijana ndabvisiwa and chotoma ndobviswa rungana nga ngomu sino nisingwana nyagore ndikozvipa atikozvipa tingojana nga ngomu ndasona ini chiri yo simsho procedure ari procedure zoluga mara ngondi yori ini na vanenga ngomu ndova ndisabvisina zvakwambiwa oba wini nani vala vatu bote and avo vatu achitotoma ini nishimisana navo nditozviyamba ningatamana ndisikoto zvanedza ngori ndandisa kune recorder. Mwachi makongoza una organization ya Youth Against Crime. Ara ine ndikoshimisa ndina organization ya Youth Against Crime. Zvambori case imwe na imwe ine yavo danga organization yavo rine. Ito ya mapolisa ani. Mapolisa osidubaloshima wako mbona ngori ndiya visa. Nana sindo diana asiya shune muchiri. Ndofone wafuna mtu koyu kwamba zungwana diya mapolisa ani. Zuna raku kwamba zone atula tuma mapolisa wachimbona mwashi. Na ndiya dane panda diyamba ara luna zingwe. Ngauri atishavi wamba chitu. Zvino mwashi raku obviseriwa nda uyanga ye mapolisa vavo nobviseriwa nda noti ngakunyogotserwa raku ngauri mapolisa vato ishumisa kushumele kwavo ara rakoda mapolisa vato chicha kushumele kwavo ngori oda raku ane hashona zvina kuita kana kupurudza kupumukiwa ngodi ya uri raku wasongwa ngori kadzapya rakote ukadzova na dzitsanzi vane vadzamba una kutsanzi hokuvanganyiwaho vune hado polozumbulo raku ni linkana hana account ya Elma raku abamkegulizirwa nani navo raku uyozidiwa zori mapolisa veva fana mlandu wawe avungoto mufana mlandu wa rape na muzi and ingawe kisi yavungana ngana ine yava njinji ine yalika na raku no raku watozidiwe zitu. Okay, bakongos ini nana na musi dina raku hapa nana musi
nga dzi 28 ni kho ḓivha no ima khala uri Raku u shumisana Elma Mtabatsindi kana Raku ndi Elma Mtabatsindi? Ndi nga sirisa musi Raku ndi Elma Mtabatsindi. Zwine ndi nga to zwi amba ndi zwa uri Raku una link na account ya Elma Mwashi. Ndi na recording ya Muzane na ku confirm ro tangana na Raku through account dza fake. Nga 2019 ndi kwamba recording ya Muzana ine ndo tumisendela bathu mulova na kha Raku kana na khabone Mwashi inga swika hezo zwithu ndo zwikumula nga uri Raku already ono the face na imwe case mara ara Raku na musi ako thomo hana uri ene walinka na coach ya Elma zikombetshedza uri no la Muzani mubvisele khagala abject aise phana na vhutanzi nga uri ara Raku a tshi khwanedza u nyogombo neto muvenga ne Raku ndo muvona u tshithe kha vhutshilo hanga ndo vha ndi sa muḓivhi ati muvengi ende ndikasipenda bva ndo muvenga ende ndi ṅwana ndi kumuta muri naye ave ṅwana a bvelele a fana vhaṅwe vhana ndi ndo vha uri kuita dzobva wo nda nḓila zwino Raku wa tea ḓivha uri muthu ane makongo dza muvengi ende nga simutale murango ndi ṅwana arali huna vhathu vhahulwane vhone vha musala murahu na tshimumwe wavho nṋe ndo mulivhanyisa naye zwithu ngenda uri ndo vha ndi murahu wa account ya Elma ndi khou nyanga u ḓivha uri ndi vhonnyi vhane vha khou tshinya lushaka nda wana uri Raku nga ngomu khou linka Mwashi huna vhuṱanzi vhunzhi na Raku una link na account ya Elma hezwo vha dzo zwi thoma musi khothe tshi ya phanḓa Raku kezo so hezo zwithu a zwi mangadzi mprofita vha renga vhathu uri vha swike hune vha fha vhuṱanzi ha mazwifhi kerekeni noṱhe na wela ṱhona re mprofita vha khou shuma nga maanḓa ni tshi vhona muthu a tshi khou fha vhuṱanzi zwino a zwi nga si mangadze na musi ari vhathu vha tshi dzhena na radio vha tshi amba zwithu zwi si zwa vhukuma same that's why na musi u tshi pfi huna muthu ono ri dise kha record why u songo iwa mapholisa ni tshifhinga tshoṱhe vha ri khou pfa nga record ho muthu huna zwiṅwe zwithu zwine ene na havho vhathu a ti ḓivhi thi zwino vha rekodila na vhathu vha na tshelede vha nga ḓi badela muthu muṅwe na muṅwe zwino uri a tshimbile a dite community kana u pfi Raku hezwi na hezwi kana muthu a ḓe a ri Raku on rape avo vhathu vha khou atiara zwino hu itea mini zwino havho vhathu ri ḓo tea uri ri vha vhone navho vha ri vhudze uri vho rengiwa nga nnyi even na ini makongoza ni khou tea uri vhudze no thoma lini u vhonana na Murito ini no tshimbila ni tshi dzhena na dzi ofisini dza Murito sumbedza ni a ḓivha ni a vha ḓivha vha vhathu ni shuma navho that's why vhone vha tshi ni vhidza na nga madzina zwino ari zwi tshi khou konadzea footage i khou tou ri i bvelela ile a ḓuvha ḽa musi nṋe ndi tshi ḓa vhathu vha ḓo kona u zwi vhona uri ini lwa lusi lwa thoma ni tshi khou dzhena hafhaḽa nga ngomu kerekeni Makongoza nda nṋe ndi nga zwi ṱalutshedza kha statement tshine Raku a khou tshi amba ndi tsha uri it's fine nṋe Murito vele ndi tshi swika khaye ndi na Raku o ḓi sumbedza mafhungo uri vele ndi a ni ḓivha Murito ndo amba naye ndi tshi tou thoma u investigate kana u ṱoḓulusa u vha murahu wa account ya Elma nda kwama muthu o no pfi Prophet Murito vontsha u babanjele funeral ofisi ya khoti khulu ndi kwamba na vhutheni mativa vha nga ḓa vha zwi ṱanziela nda kwama muthu vha no pfi Vho Marole na muṅwe munna wane Tshisumbewa ane niyo vha tshi dzula vha khou ambiwa kha account ya Elma nda ḓivhadza havho vhathu vhoṱhe uri ndi khou ya vha murahu wa account ya Elma zwoṱhe zwine ndi khou zwi wana ndi ḓo vha kwama vho Dr Marole vha nga vha ṱanzi kha ayo mafhungo Murito nae o vha muṅwe wa vhathu vhe nda vha ndi khou mu kwama mashudu mavhi a vhona nga ri ṱhamusi ndi khou mu kwama ndi khou ḓa khaye fhedzi mara ho vhusena nthi arali vha founela vhuntshaubva zwino ḓa vhudza uri makongozo ri ḓivhadza vha nga founela Vho Marole vha nga vha ḓi nga vhudza uri makongozo ri ḓivhadza kha zwezwo zwoṱhe makongozo a shumi kha Google Earth until ndi na chairperson wanga no pfi Vho Rambau vha nda ro shuma na vho Coffee ḓuvha na ḓuvha vha ḓivha tshiṅwe na tshiṅwe nga makongoza movement muṅwe na muṅwe makongoza vha u ḓivha nori zwino ndi gai vha zwiḓivha zwo makongozo gai zwino a thi shumi ndi ndoṱhe ndi na vhathu vho no swika 19 vhane vha khou shuma na makongoza kha ya mafhungo oṱhe lune Raku arali a khou ri makongozo o shuma na Murito u khou ri hu na vhathu vha 19 vha Google Earth Youth Empowerment vhane vha shuma na Murito ngori makongoza is not alone a thi ndoṱhe kha ya mafhungo zwino Raku rine ro ni farisa murathu wanga nga rizini ya uri ro wana vhuṱanzi vhu no farea na kha muthu na khou ri nṋe ndi victim ndo kondiwa nga Raku havha mukegulu vana tshinepe tshe vha sumbedza tshone kha inbox tshe na vha sendela vha pfi ando before ni tshi vha mita vha sathu ni vhona na ḓuvha na ḽithihi muthu vha vha khou communicate naye u Elma hezwo tshinepe Mwashi tshi hone vha ḓo ḓa vha ni sumbedza na vheiwe ndi ḓo vha ḓisa studio ḓuvha ḽine vha khou tea u amba uri ni zwithu zwithu zwi khou make sense rina ri khou nyaga lushaka lu tshi zwifheliwa lushaka matshelo lu vhe na problem Mwashi ndi na dzi victim vhane vha khou ḓa kha nṋe vha tshi posa vha tshi amba probleme dzo fhambananaho vhane ri khou vha thusa arali vha pfa Raku na mutakalo ḓo dza mashika matshelo vha nga tshathema zwino nṋe zwine ndi khou zwi ita ndi zwa uri vhathu kha vha ḓivhe zwa uri Raku ndi nnyi kha u linkiwa hani na mafhungo a Elma hezwo ndi nga zwi shumela vhusiku na masiari u swika ndi tshi ḓa kha submita zwino pfhala okay Raku ndi faradele ndi kunyo ndi pa tshifhinga ndi kunyo ndo rengisa page Makongoza ndi komula ni farane pro second dza fura ni songo vheya fhasi beni itondo farane Raku ndi ḓo ni pa tshifhinga na ḓuvha ni tshi khou vhuya ni tshi fhedzisa
Pulanoita Chimima, Party, Munyanya na Baby Shower, Palmi Resort and Event Center, Rihono Watumusa, Arena Space Chineta do Kavara Batuwote, Arena Machine Kids, Price Stand, Katina Mabambero, Avana, Nabatuba One, everyone na Gerani, Verapanda Tina Base, cover phone number Bukejin, 064 535 4166 083 533 5145. 89.1 to 102.4. Yembo dita fumbili mbili zvino ngauri yapa zvino kaveni vanga vote bomba dzina la muprofita vo murito muthu ave yatwambiwa pedzi kakasho na ine mufonela dachidza vutanzi riko vafonera rutongo rikolira arali rava wana navo vadoda vari budza uri izvi zvote zvine vakuambirwa vo zvone vazvidivana rako ningabvira phana. Okay, chiri cha thoma rikonya nguri khamwe nditoli tidivi nditoni uli saukanya nga ndira ya kupfesesere kwanga ne bathu vandichirese zwavudi ne Captain Parker Tudivi una muthu ane khamwedzi udzura achigonyera side dza kuchikhuwani ane hoyo muthu uakona gonyera unosvikisa luna nga mwedzi mbudziso ndiyo ri kuva kwa guy achikuita mini mune rwendo rwava rusafiri rune rwataura chinga chote ranga rasedza kha account ya Elmai vunji richikosedza utanzi risa kwamba ga muthu mthika ngori kosedza utanzi hava totevekana uko vudzofi Captain Parker yakho zva Captain Parker then raya rasedza muthu ane akofi ene ne ndo swika unenda muchipa kharisedza una ushaka ufiyo na murito. Okay, arori vafunzi naone ne vana ushaka ufiyo mudindo mdzimu kharisedza vana ushaka ufiyo hone vadzula ubva apo petu vopirana nga midimi ngana uri vasvike apo petu apo vacho chauraru kharisedza uri ukho vathu vane vambiwa nga zwithu zvavo Elma asithangana yanga nne ube khomba nga vathu usini baba keguru wambo nga thangana ya murole ya muthu onanga sa vafunzi vorala xo thoma vafunzi va profita va ya profita then mprofita hezwi va chiprofita ava divi xithu nga Facebook iyo information yavo vachi iwana vachinya ku iditanda vachinya ku publisher iya khanyi zvambori hoyo muthu ana akuita yontu ya Elma namsanga sokujika ndi Elma chauvi chavu ngana chautano arade ranga riri chikosedza vathu vane baba vachikuambesiwa nga zvithu zva Elma riva ri kuvudzwa nga vathu va PPD netidziti PPD ndativitsina PPD tipinda vathu va PPD ranga rasedza vamwe vathu vane baba kuambiwa uvo vathu va Dutuni ubva chezvithu zva thoma ne Dutuni achi divi vathu achithuya ndahuya ndiro divori Dutuni ndigai uyu muthu ane ava achikoamba vo vathu uva sokotoamba zvithu zvonga khamwe zvitori zvine ringatori ndizvo zvine zvazvi famous ndizvo zvinova kwamba zvithu zvine zvatonga zvova zvichitova zvihone samurora sezvi ringa shumedzera uri chikotamba bola rini mugende uye aita mini ndingani uchivo chikuamba zvithu zvararo ringa ditenda uri nanga information khamwe iyarengisiwa richikusizira na mashango ane waitwa uchambwa information mara ranga sidza uri kaya mashango na information ina kwamba kaya mashango maviri ndipi yono ambesiwa riwana uri iambesiwa ngayo mashango maviri ranga yarasedza uri ndichipio chithu chine changa bala uri chikonadzeye ahuna chithu chine changa bala kunja vathu vakudisendeka ande vaya vadzura ngo asiri hezwi zvithu vathu avazvidivi uri ndikare una zvithu chine chakudzimbiwa una vathu vane vava kutoshima ukonisa zvithu vane vava votobata nangasedza uri vajena gaikereke ndozvibona uri vajena gaikereke hone nanga nasedza avo vamwe vathu vasina chirede vane vakutodzana nachede vakupanda namusi midanasedza uri vote vapasi hanyi Udira bari muthu utodihana namsiri chikwambo inini mungana wanyi nafa chindomitana naye ruviri ngotori kamwe rinere vari zviyambori raku zvote zvinamba ndikori makongoza ndi korani ya vafunzi ya mdindo wa mdzimu ndikonani avo vathu ndikori makongoza nayo torengiwa nga mdindo wa mdzimu riva zvote vari ndi imwe nditandori avo vathu vatova chigwada vakutoshimisa una muthu mchana uvo ukushimisa cherede yawe uri zvote zvithu zvikonadzeye makongoza nda zvine zvingarifusanga manda apo karakui ndorako kaita chiumbura point yauri ndinganiudzurapo studio namusi ndichiti chandembe kacho rakuwa yoziva point yauri ndinganiudzurasapo panda studio namusi zvimwe ndizvauri vafunzi ndingaziito muhashi ndingasivie ndatova ndiko kaya kaya ndingabe ndichidziva murito ndandichidzvamba ndapedza ndadziva uri link ini yalinkane namurito ndipi iyo ngauri ativoni need yaudangazvipira kuti zvine zvingapedza zvobvera khanda ramachairo muhashi nendokangana kana ndovaoneka hekesi yofarisa raku ngamurau hamusi una mukeguru bevadzakanne vodhiswa ngamutonoti china nemaranje
wenda tomwamba naye ndisikotsara mrakati yavo elma ngeyavifamba nga haungalangala hamraso wavo ndiko vatapese hechi statement zvino havana china havoruna mukeguru vevamba naye nga haraku na wetinene ndikuamba ngai rakono dhimuinboxa amba naye uzozviyamba dhuva nevo nidomuviza zvino muhashi uyendakono vahone kaino ni account mutichichiva ka account ka group yanga yendaikreta hova una musidzana we ava kutokoposta rakudziva zvimwe havori rakudhuva rene ndatomoposta nga elma okwama nne raku oponera raamba richiamba raku ari makongozana nendizonitusa ati ndizonitusa raku achaphala hezvi raku achaphala ne ndadova raku avona uri ndendikotomoposta ngeka Facebook rai raku anga achidziva zvimwe wai raku ori uzophala achaphala ndonozvizviyamba nepakakati muhashi raku avuya kanhenga imwe recording yasemanga manda ihone arinoni imi ndi imwe elma niyadziva zvinonga akaunti ya elma ndi apa nendichosoda avala mukeguru nendichiwana avala mukeguru ndatomamba navala mukeguru vambudza nga raku dhuva neraku afariwa anga vavudza muhashuri ndandikotombosema makongozori ndi imwe elma niyadziva zvinonga akaunti ya elma ende muhashi zvine ndikozvifuna ndizvauri raku huna zvithu zveazvitenda zvine akuzvitenda zvino muyani zvinoamba nga akaunti ya elma huna zvithu zveazvitenda hamurito huna zvithu zveazvitenda mapolisani okay ndolifa notenechikoliamba ndikotodori ronopedza chifhinga chakafunga banda ndikotodori ndi mubveredzi redopesa nga ridorova puraumira ka mudhendo wa mdzimu ndovapuni ndova whatsapp apo katinodoona nechikobalidzelo riye munyani vadeba rekudzevo gori dzina lavo likuambiwa nga banda apa chifhinga ndichopera mubveredzi rorichiamba na mudhendo wa mdzimu ndikotodori ribvisire kagara vatechirisi rorichiamba navo mudhendo wa mdzimu rovafoneresa not only today rwachipinga chilapfunga manda rwachipinga chilapfu ritikotodoomba navo naduva lerotoma rovafounera vori vachiripindura mudhendo wa mdzimu vari mini siyava chirotoma ndotomangori kwesa vatechirisi vambeka mshimo inoni wamba ngoi rovafonera mudhendo wa mdzimu runji leli aduva zoite yawe ndizvori dhuva leteverawo vari vadamba narini pedzi vadotoma vayaka legal perspectives zavo kana representatives vada vari vudzori ukotangana mini ralindera pedzi rada varavafonera rinofonera vakongoza richikoya kupfori chitori chine chakwambiwa dzina lavo likwambiswa kuti unji radhivapfa vachikwamba kaimwe yakasho rari zvamboro nerikojiya cheoi uri zvazvino ropapfa vachikwamba zvembore lipungoi kavo vakotenda rovai muyani ravafonera nga machiraone zvevari vudza ndizvo vakuda ramba interview so richirindera ira interview yavo kuti tiyotomanga past 10 ravalindera richivalindera pambodherifonera uri zvazvino ivangasiyakonosvika zvaguma mudhendo wa mdzimu resongo chapa navo muyani pedzi richidova richidhamba navoi vari helipumwe vatodova varifonera vaya muyani vatitanzwa dzina kazvo zvote zvinhu zvakuambiwa ngori vatu vanja kudhamba mapungwa yangu apambanana vamwe vachiri vakodhiverwa hizvi vamwe vakodhiverwa izvi tiane fone nazvino iyi richerorindera dzivanga ramusi ndikubva vafonera zvino foni ikulira aikofariwa nanamo so mudhendo wa mdzimu nauvambiwa nga manda pedzi rovafonera ubva chari rotoma naye mapungo rovafonera dhuva lorotoma na dhuva le vasatuyeka imwe kasho wamba rovafonera and we heard him vachikwamba but the following day radava ravafonera vakavadhi riyambera pano vatodadhonza kasho riyambe richiita chitinga chote ritoda saidi dzote dzachitori kuitira uri mumwe namumwe asi dheari ari ngopuwa chipinga narakuzvino yakwamba ndizone romufonera dhuva le avachikotiyofarwa rakuni kotenda ronifonera inondorotoma tovori madhana faro rikotendezvo okay richimufonera indiane kwa rikudzero interview dotenda ndambudzero mini 10:30 machero ari kwa muya 9 asi ane ari sezvi dzina likwambiwa zvamboruda ya muyani nga ubvanepo ndaje initiative yori ndifonere mumwe muthu sezvi irono dhiamba narakotenda zvambori ndafonera mini mudhinda mdzimu ndafonera makongoza atenda rudodhamba rafonera mumwe mzana warapuwa nomboro ngavo makongoza usimbezero omutwi udhiva chitori charona inorapiwa zvambori ndiyelo pfungwe kana uchipiwa zvambori hoyo muthu ambodhiva achikotenda achitendai havosara side intini yakobva kanyi kamporofita kana mudhinda mdzimu aneva omurito ndiyezvo richivovajia richivafonera fonu vatenda pedzi vasimbesero vakoudha vakadhidhiraivha nanamusera vari chirorindera it's been months bori vadovyekariri vakudhiyamba na voramirayo vavaadvhaisi uri vaiti seani vapindulisiyani nazvo dheke mapungodzi arikwambesi nanamusiri chirorindera
nana musi pfumze nori ndiye vafonera zvene zvino na zvino ndikuda ndikudzirwa WhatsApp lei WhatsApp ndovarumira WhatsApp iko unola message wosumbedza uri nichijana ka group ti una WhatsApp ine vaita uri ino niito va group ya business so this unola message wasumbedza uri nojena notanganidzwa ka WhatsApp ya nyinyi fedzi ari kuvawana ro Raku nichikopedzisa zvino ni ngari mini ndisati jako sana ndine imwe nyambedzano apo ndinopedza awara yote apo ndiko naimwe yeah chiti chatoma ndingatoisa ngeletshedzo kha lushaka ndichikopedzisa sone ngeletshedzo yanga ndiyo ri ne tingashavi venda nga nthani yapo vathu ne ndiko nipulupedzisa vathu ne ndidova ndichikadichira ngo chiphiri ndido chibvisela khagala uri veni nova nichikotodo nchumisa uri nne ndiite mini and atingazviiti ndido namba ndafa ndichisiwana kana nitorenga vathu vangana na vangana uri vade vapedzi testimony dza fake kadzi Facebook kana nichita dzirekoda dza veni nibadele vathu kana naita mini atingashavi chitu chauti puviri futi chinoda kuadvisa shango musi una account ine yako ri mugede kumbira uri vathu vatume vaye vasedze zvinepo uri account yotoma ri inaone yoposta zvinepe zva muthu onoyerana na izvo zvivatuse vava kuverify a fake account or an account ya kumana hone futi chimwe chiti chine ndangadoba futi ndachisumbedzisa khabati ndichori muthu angaamba ndizona ari mugedegede ndomubona ya muthu achikombo ndomubona kharitendo ndomubona then musi nichitenda uri nomubona ndova ninivudzise ndikhombela proof zvitonga sezvo sokopfi Raku aya amba na Elma ari ndo amba na nyinyi kha WhatsApp una dzichati where are those chats ndiyo nimbudziso ine yatove kubvera even na zvino udovori ti ndanga to breaka zvino ndari ndikoposta zvinepe zvamusi rwambara madzivani opambana nawo rirote petu opambana nawo ndido breaka mulayo ndakuguma ndichikofariwa kuti atonga chaita zotevedzera mulayo ngori zvino ndichindanga mulayo kesi yanga itupera ndikatiisa pata futi uisenga so ndikopuruvedzisa vathu uri ndikodouya radioni tingasintha hatombo ndidova ndisingasi chitu ntatombo ndidova ndikotoamba chimwe na chimwe straight uchiranga ndidodzura ndichikodisedza uri ndikochira zvavudi aona muthu anadhonkakisa zina sa community ndikoraverero ndikohumbera uri nisongo sokotojeniwa nga muya nasokotenda chitu chimwe na chimwe tomanisedza uri avo vathu vana kushaka na vonyi nangasedza ndi group nti vathu vothe vakomona sa group ava vamwe vathu vothe vane ava kha group na musi avachapfala for an example hoya hambo wanga vathu vevakhomba vala vadzimbumbelo voya va describe vari muthanga mulapfu musekene vene muthanga mulapfu musekene ne vathu vashu Raku asi muthanga mulapfu musekene Raku ni chithanga chipfufi ndingasiri ndi muchibumba tichibumba nditwa mudenya and then futhi ramba nga Raku wi hode ambo pfi una muthu wa voice ndenya ndathina voice ndenya ndina voice ine vathu vakuipfa chimwe hapo futhi chitu chine vathu yochisedza futhi ndichauri wambo pfi hoye muthu oya ari wanga bodhero mwashi kha vatosedza pamurawo ndina vazine tikolibona atina vazi ndizone zvithu zvezvava zvichikopangadza mara still avala mufumakazi va muthu na musi va radioni avangove vakhakha vari ndi Raku mara hova na rumasi ine yakobva chipfi Raku obvisa mutumbumbelo aya mafungo abva gai ndinyi otomawo hane avo vamwe vathu votongori vathu nothesa shango notecheresa udiyo nove napfa uchipfinde Raku huna musi nisizira zvinepo Raku novana muthanga muna pfumusekene mutsuku hone ranga bva kha vala makongoza farani okay Raku ndolibo isanga manda Raku nichikopesa makongoza ngamene temti mivili nichikopesa ndiri mini kana vathu vevamuvudza vosanganisa zvithu rana muthu vanoti mikove vakhavo akwanoni hoyo we ari wanga bodhero we ari pamuzana mandakani atipiti asi muchina Raku mikove makhavu na Raku asi muthu muchini zvino Raku atongodadhisa vathu kana vathu vatongotoendodhata sa zvine radzolo zviamba chimwe charadha radhioni uri akaunti yavo Elma aina muthu muchini ina vathu vanji kana ina vathu vanji that's why ndichidzero ambori ndikesi kurwane arali ho inoni anopfi mukove makhavu ane rine ratova nadzinazodiva dzikesi dzavo dzote dzadziita captain pakanange novenda angafariwa rizowana vutanzi vunji vune hasiranovo vune Raku wako rudoda vuamba zvino ngondiya uri nezvinondinyeupazvo nevathu vudza zvone rushakani zvauri Raku asiyene holani wadzimbumbelo Raku ndiho inoniwo repa mukeguru wa 1964 avanoni va 57 years uriyo vachikofunana navo Raku ene munako diprotector mwashi avanenge ambezvere mulayoni Raku ndiho iwo repa mukeguru va 1964 va 57 years ofarirwa kesi yeneyo otangana navo ngakha akaunti ya Elma problem atidivuriwe mapolisa vasongomuchaja nanga akaunti ya Elma mara nditenderwa dzakakuvanganya utandu uyanga nne ndikokudza rushakoni Raku una linki khulu na akaunti ya Elma hezvo ndi zvine ndingazvikudza vathu
Nikore nina butanzi na zvezo zvote zvina kuziambaro ndozvirisira kagara. Mwaji arali vala mkegulu moja na culture elma batoda tuso bapesela kusangana raku. Ubutanzi bumwe bune bukatoda ndi bupiyo. Okay, no fine. So za relationship na zone oyo tetungo mufavulo mutungo kono ifa. Oba otenda uri nabone woditendo nena uri afundira divana za ukuma rofuna na robudzana mafungo otenda spirit. Magongoza. Beba pondi wangara ku. Zeba ziyabadi zori woje na culture elma bakotoda tuso. Wapesela kusangana na mtange na bizoti king raku. Ezo zori raku ofunana navo. Asingo bapfa bachizviyamba pecho. Zvenda dziko zvone ndizori raku otokonda avala mufumakazi boya bakotoda tuso. Vari ndaita nokusa mbudziso yauri. Zvino adichantuka na ari yazozozviyamba Hapo hakupindura mbudziso dziri. Kanini hangopindura chinhu. Abe hakupindura mbudziso. Okay, hai. Zvinotambudzisa ndendo nyozviyamba karushaka watendedzwa uri raku zvezviramba kuzviyamba kuzvipa. Mana kuti yauri vutanzi ndikombera vendeseme muri vendeseme rushaka rukonusa ruchizonda vala mukeguru kana rasa Lisongobelera mkeguru. Magongoza ndoliwese mkeguru ndiko nyengo bafune. Ndiko liwese kamana. Ndiko liwese mbelezi. Ndikotero uya pedzi na mkeguru apa. Ndiko nyengo jenisa pa koti ya rakunguru na bonebu bushika pa. Jenisa nkara. Ako to mjeno nyai. Ai, wewe ngacha chunga cha mtu. Jenisa nkara. Munya zukoro mbopura jene promises zozene ndako promises zana promise wanaye. Kutora ate ambo promises. Ndira koti ya rakuwa na boba doba chikopesa munye ndo ndi pamene tichana na chipinga chinji apa. Ino dzina ndo ambonga manda. Then ndo ndi pa chipinga ndo ndaka woyi pa chipedza wamba koti ya rakungo woyo akuto fana zombi. Ndiko liboyisa kamanda bo shinka na bunduni za kasho ilipungo bo dali ko bakwa magamanda. Liko bakwa magandira do bachira fara. Neli kwame yanga msini. Duvalenda fa conversation ya mtukana. Na haba bambondo kana mfumakazi. Wanokori bone bopondiwo. Haba mtu bodaye bafona mendione ayani. Bachifona baone ayani baba chikusumbedza uri vakotoita business ifio na ifio. Then nenda vandiko ife conversation ngori nendishumana zvapo ramabindu. Mtu kana ambudziso rina nendinga mutusisa ndikabatusane ava mutu. Akobutodo divandivo ri angatozvitisana mina. Nendere ati family yange zvithu zvamimocha. Mara what I can say ndizori yani tuduruse badivi. Vani thuse. Ngari chimwe chipinga business dziya dzingofambana uri hey ndi business de. Then vadiva vakwambana pakodiamba ngoraro. Then limwe duva ndi hezwi ava muthu vachidova vafuna. Vachifona nenda fachiko amba uri akosumbedza uri ava muthu vakuri vana thumbu then vakoti ukwerekedziwa ndiri ukopelekedzwa muthu mulwane. Eri ndiri matireni kufunana vathu valwane na. Asumbedza zvezvo uri atenda uri ndi zvakuma ndikuita zvithu zvotoraroro. Nende what is your reason around business? Akuzipesa. Ratomo semana naye semana naye. Kama chiro ndavuwa ndaita mtangano. Ngori zvithu zvoraliwo ndi mufunzi. Ndingasitende mwana chichinyana ndi mushumo wanga wokaidza. Ndari uri ndimukaidzera mapungo tamubudza uri abve khavo ka shot. Atisatodova ndapfanga avo muthu. Ende na mafungo ane adzitumbudza nena kwamba ngazo. Asitu zvine natio amba ni apacharatani yanga. Ndizvenda ndikumukaidzera zvona. Okay, ndikoto kumbera zva uri hava muthu vava chifunana naye. Oyo oambawo oyo opirawo. Hazvidivi ukododzwa museto matoni ngauri kwirikiro nayava naro. Amatofana nepo ndito rengisa ndikubuya richipedzisa tena. Ndawendo. Ndikubuya richipedzisa. Pedzi, heba vane vakwambiwa navo. Mubveredzi wa rikwamba navo zvine zvino. Ndotoma ndorengisa. Toilet papers dzavo kofu. Aurora A soft tissue 1 ply kana 2 ply nga mitengo ya pasi. 48 rolls 1 ply tissue nga 220. Ndivembe FM rivambe dzina.
Okay, ndi vambe dzina. Abato vai una chajara, una ntuba revambe dzina. Bone revambe dzina. Oh, abafare ndikumaisa muyeni zvino zvino. Kabari kwame cup 079 733 2533 ngachipinga cha mshumo. Roma wana vane vakwambiwa apa ngeilipungo pedziva kuti apanga dzombesa ngorufuni yavo iko pere nomuliro vangataluchedza zvamazvipi nekanenda ndo amba na Elma o amba uri mutu otavaho sava mudini niko muvangela vengo avona ungari una valoi ndikwine atukule sava ndihone zvithu zvavo zvisitochimbira nne ndapindula ndari nne ndo nili ruva ndinava ndolitava na mushumoni Elma ari kanne ari kavajene ka inbox ndajena ari mukeguru vone ilo sava vonitava apo vone kavone vana vengo ndari tamusi nechibhiri ngori ndikovona zvithu zvanga zvisachimbiri tamusi ndilone sava lahone linegonga ndiruva lene lavana kopinga pasi zvino hanekwa ari ndidova rumela mutu vanone ndi mutu mutuku wa mutukana udova vudza vone vayorenga mishonga yori vone vade vahashe hapo noni hayani nozori vatambe vadoya hange sina mugura vasvika vayorenga mishonga ndiwone vone vadova tanzwa chinyama nekanela ri okay ari vatongo muofa usi kale ndichitodzura nyana ndodzura ndavhura ndani yagodiwa kufonera raku ari vopindi vatuse ngawe vava vone vakuamba naye ndari eyanana ari ndari ndinne ari zvino vone vadokona lini ndari nne kana ndingakona ngala vuviri ari vabhena bhugu nne bhugu kane ndobva nayo ndichitotsa hapa vani tasti bhendasani ari vone vangati ndari nne ndikoutsanengeyo ari voambara hani ndari ndoambara chibhelani ari chibhelani chiri kusaniyo ndamuvudza kala ndichiyota ambugazori neka ndiyota hangeni pasi yangeni FNB yona mzi FNB neka ndichikona ngorenga tikidi yukadi ya Telkom amfoinela ndafara phone ambodimfoda achimfoda ndichikokutola hapa lani mshongispa hapa norifoni hapa matafulani erikabata dzebone ka phone yabo ndo bafoda batadza honiselo wasumba hone ndienda ima hone ndichitoseda ndabodiwana murakuko oba ambara kepe ya chuku obebana chibege ndo yakhayengo diva zvori ndi mwana angasingite chiti ndari kariyo dzulapo la matafulani rakuwari huna posho ringasitsetesani huna petu hune ndabhuka hone hapona nine hune ndabhuka hone ngwasuma hone na vatu mnerakunda mune 100 randa ndikomi nditowanelora zviliwa arenga zviliwa zva 30 randa 70 randa nongompa ari enokobhadhera ngayo ndari apo petu rizomwara svika chipinga chingapane ari zvitobvaka zvori kuine ngoda kuti ashumisiwa nganyinyi ritohumbele ndiyamuti mnerakuwongodhena nane ngapanda nerotomouvona muti nne ndichikoyousundodza mapolisa odhena nane ngabackdoor mneraku ndichiyojena rakuwavhara voti yakiera voti ari mukeguru vana vugai ndari nechine tshelede ndikombera uri manje ndidomba mapolisani hoyo nani mwana kaambe uri akauntu yanga opiwa nganyina foni yanga ngori nne ndo amba na Elma Mutabatsindi ubone boamba na Elma Mutabatsindi ai kani yonoto mubretsi ari vadovina ngauri vori ndichikuamba apa ndari vari foni yavo idotsima vakuamba nari nechajarani heva uri vari vudzi vatisi kufa pachikofoni. Can you just wait for a bit? We'll give you time, just not now. Rikodera mapura rabuyera khabo uri vari vudze uri vavasafunani naye kazvote izvi zvine zvakombo pedzi mubvereseri mapura vanengedza ngori mutu ane vakusimbedza rufune okay vanga vabvera panda okay ndova wana vo ndova mukeguru vakabvera panda ukana ndavandisa mudhivi nadzina lavandisa lidhivi ndomudhivi svanga uri ori muserezane zvoripopuwa ari ene una mutangano namuritu mune ndari dasud tanga mubudza uri muritu mne ndiyamudhiva ndiri mwana wandamurera ndakuwa mne ndavuya ndada ndafonera muritu
ndari muritho wethoma nimide ndishivinga shansi dzimvura kuona muritho ari mawane kana ndi kwa job bag ndisibuya ndibuya khabo ndamutoda ona nimukukana ndabuya ndayana kamunya yazo za business ati konza business mini nokozhipa le profile yanga yamwari wanga munyai ndaba ndikonyaga dzina la hoyo nimukukana ende ngoho kuyamba ngopanda mudzimuna ndikochimbira ndofara urupanga achishava nanga budzisa munyai ari munyai uyu mukukana udzura ngati na munyai ovatatodzira zvavo dzisori kudzura ngati ngori atishuma naye omwaraho agreement letter ndinayo namapurisa ndi munyai ukozvipa mafungo ose ndakadinamufunekana ndikofunana naye ndingaviya ndasvika hune ndingamupira avida atomtoda antsumbaza chinepe zvorionekero ukozvipa nehoino murito utomubudzisa ari ini natakera miyanga narisiti murito niwariwa mutani wavona nimuti ndichina musoro vona nimuti ndichimbira navana vavo ini ambaningo vongopuwa ohanedza murito ene ari imbe iwe note nekana ndikoronisa mapolisani nemizvidonda vongohariwe panda mapolisani aningambifana vongoviyamba zvori ini murito nemiyamunena ndichifunana navo hongozviyamba yazviyamba okamba zvauri iaakaunti dzavona nimutu vakavhekiwa namaripi enyu nepiwaone rikodhokudohumera 10,000 yamu vavaromwara feiti nganoyo murito ari nemanjimanji nechajena ine ndava ndikoromitusa vewe vana ndikori vewe notodza mushumo nindibhurerevo kampani mafinande yayo ne10,000 randa yanga nendipeitoda 10,000 vopo munyai ai mubvudzi again ari munyai waone yafambiriza kashi munyai ndichikutitoda zvini ndangapindura pa ndingari minyi alright ndodiwa muhashi zvine ndingapindura ndizori wait repeat ndandona ai mubvudzi ndolidzera ndingari minyi nisiro chikuvatoda alright muhashi zvine ndingapindura kazvoti zvine zvakwaimbiwa ndizori ndoimera institution chine chikoimplicatiwa ndoimerana nemune saizvi zina langa lichikoimplicatiwa ndichibva kutanzi hothe nazvine zvakwaimbiwa ndiona uri ne nakampani ari kwamei kana ari directly involved kazvo zvine ndikatoconfirma pezi ndizvori hava mufumakadzi kudzisiwa ofisini yanga uri ndivamanagera business ndavamwera contractor vodha narakuu rakuu ndimusoro mitani navo zviyambudza ndizvori vomutoma kasocial media vachikotoda umarketerwa business and ena kunomarket and was ndivori kampani yange yamanage so avadisaka kampani yangu ndivamanagere yone ndari pa yanga vamwera contractor ava vamwera contractor vaira yone vatwano yayani osvikana namusi mari avatsvivisa ndoguma nepo ngandana limwe dhuva futi levamfonera vari vakonyaga gurui kuti oshuma una rufu so on mara ndakudzodza vaonera kampani inoshuma nohayarisa mara dhuva lichosvika lohayarisai ndichivafonerai vazichavuya murau then about the 10,000 ndizvone ro approacha murito financial team approacha murito requesta funds dzine yova isi 10,000 yova ivo 100,000 plus but avoripa 10,000 in fact 10,000 aipati yachild yari kuitoda ava kutoripa just isokuwera kabusiness akutoripa ngori rova rina crisis yayo kuti fulfiwa ngachipidi and then ndingatori kasi zvine zvakwaimbiwa sacompany kana nanei involved anepo hauna nadhuvana ritile zvakwadzisedziwa uri kana ndinobudza uraku kana hevo vanobudza uri vafurarai zvera vanachizviona mushumoni hava mufumakadzi wavachida ofisini usually and then zvarazvionai naofisini zvarazvionai vanatenda care karaku navathu vote mara ndori even if vathu vachikola ndovera svika ofisini vathu vakolai raku nga rasatula vabvisa chelede vari ino nendiya zviliwa zvaraku kaitiro zviliwa ngora vachikodishuma ofisini ndomupa mushumo then vavachitobvisa vari hey specifically kaiorengera raku zviliwa then nendandivona uri tamusi ngori ndivona ovadhisawo businessini vamufevhera nepo ngori richisana mafungo ofisini avaofisi vazombezorai rina rachikonditenda care ransaumburi nazvo ritamusi vaya data sort of like that because richisadza the age of difference zvonase zvakrosa mumbulo wanu ura vathu vadata munyai tondolifara nepo ndidhovavuya ndichivapa chipinga rapedzisa tere ndidhovapa chipinga ndidomara nakaiva rapedzisa ndotoma ndaumera hapo utoma apo ndapatera svikoro ndingainira
kwata maragagana ukhwinifhadza nnḓu yavo Tiles and Stone Boutique iyona uvha thusa u bveledza muloro wavo ro fara dzi tiles khethiwa nga mitengo i fareyaho mabavu dzibombi dzibase semene dza dzi tiles na zwiṅwe zwinzhi zwi a wanala ri wanala fhala Vuwani Business and Lifestyle Center kha center ntswa ya maimo na fhala Tshilamba after engine garage kha bada khulwane ya u livha Thengwe kha vha ri kwame kha 083 790 3835 Tiles and Stone Boutique modern trends for your home haya havhuḓi dakalo ḽavho 89.1 to 102.4. 89.1 to 102.4 and mubveledzi gave me the signal reko yakava kha mudinda wa mudzimu zvino mudinda wa mudzimu riko livhuisa nga maanḓa tshifhinga riko livhuisa nga maanḓa rino vhaṱanganedza pha kha Pembe FM riko livhuisa nga maanḓa ra tshi khou ḓi amba hafha na rakhu na makongozana wa tshi khou ḓi amba vho osia vho ḽiṅwe na kha mafhungo oṱhe ane a khou ḓi ambiwa dzina ḽavho ḽo ambesiwa nga maanḓa na musi hafha vha ḓivha vho zwiṅwe ngei akhaunthu ya Elima Mutabatsindi mudinda wa mudzimu Bari dzina ḽa ambesiwa na dzina ḽavho ḽi khou ambesiwa nga maanḓa uri vhone vha ḓivha na rakhu vhone vha ḓivha na makongoza fhedzi akhaunthu ya Elima Mutabatsindi vha ḓivha vho zwiṅwe nga yona amanda athi ḓivhi tshithu khetha vha ḓivhi tshithu nga akhaunthu hii vha khou tou ndi ngani vha tshi pfa uri vha khou ambesiwa nga maanḓa kha izwi u ya nga nṋe zwo ita uri ndi vhe kha ya mafhungo kana dzina ḽanga ḽi dzhene ndi nga ra musi u khou vha na case ya rakhu vhathu vha mbodziya kha Facebook yavho vha vhona kuna zwinepe zwa rakhu a posta na nṋe vhathu vho takula mafhungo zwozwo nṋe ndi a ḓivhana na rakhu ngori rakhu u khou linkiwa na he account hu tshi vha na case ya makongoza a tshi vhori no man umrito ri khou sedzana na mafhungo ndo dzula nga no zwi fhindula badi ndi khou nga sa khou ḓo dzhena kha mafhungo haya u swikela a tshi ntsenda tshinepo uri oyo muthu ni a muḓivha na nda ri ya rakhu vho no ḓa kha nṋe na khamphani ya vhathu vha tshi khou ṱoḓa thuso a ri ho muthu ka akhaunthu ya Elma ndara I came nda soka nga athi khou zwi tendavho ngori vho ḓa vha khou ḓa thuso kha nṋe ndi hafho u tshi vhona case ya mufumakadzi vhane kha saidi yanga na ṋamusi ndi a dzama nda ri ndi vha dzhia sa mubebi nga ro aluwa PPD roṱhe nṋe ndo bva PPD ndi kale ndi kale sa zwi PPD musi ndi tshi pfa mafhungo a mufumadzi ngori vha ri vha ya nḓivha na nda ri hei a mufumadzi vha tou vha mubebi kane before u nisa tu actor zwone khou actor zwone a ni ḓi nda tou pfa tshitori tsha vho mufumakadzi na makongoza a swika na vho mufumakadzi na nda ita zwori ndi wane phone number dza rakhu kha munyayi u wane po munyayi u ḓo zwinepa ndo muthu khansa ndi phone number dza rakhu vha tshi swika nda ri tshitori tsho imisa ndapfho avho mufumakadzi vha tshi khou amba ane vha a uri vho tshipiwa hu tshi khou thoma khani hafha ofisini anga nda ri hayi ndo paka goli nnḓa bewe ndavha mafhungo avho mapholisani ndi hezwo zwine ndi nga amba unless arali vha na mbudziso ndi a thu ḓirobo ndi khou tenda vha khou reila mudinda wa mudzimu ndi khou ṱoḓa uri munye kha zwoṱhe zwe vha amba zwone mudinda wa mudzimu hu na zwine nda khou ṱoḓa u amba zwone hafha kha zwo nambo zwino thi vhoni na hune nda dzhena hone okay ano nga ḓuḓiwa ni tshi khou amba rakhu nga murahu musi vho amba hezwi mudinda wa mudzimu hu na zwine na nga ḓi vhona ni tshi khou amba zwiṅwe hafha mudinda wa mudzimu nṋe a thi ngo kona u tou swika hune nda rumelwa voice record ya uri vha tshi swika angeni kha phalaphala vho swika vha ri mini mara ndo no ḓi zwi pfha rekodo heyo i ḓo sendiwa late nga maanḓa ndo pfha hu tshi khou sumbedziswa uri ho ambiwa zwa dzi IT zwo pfhiwa ha itiwa zwa dzi tracing na mini na zwoṱhe so nda ndi tshi khou humbela uri musi vha tshi ḓiseliwa zwithu zwi ḓa zwi tshi nga bambiri zwi swike hone heḽo bambiri kha ṅwe ra nga swika hone ra nga ḽi vhona ṋamusi nga nṱhani hezwo zwi ḓo nthusa ndi kone u zwi vhona uri mini mprofita vho tou tambiwa kha vho vha sa ḓivhi tshithu that's why na musi nṋe ndi sa khou sokolwa na mprofita nda sokou swika nda amba hezwi na hezwi na hezwi nga maanḓa khavho that's why na musi ndi tshi ḓivha khaṅwe ndo no vhudziswa zwinzhi nga mprofita ndi sa swiki hune nda sokou uri mprofita hezwi na hezwi na hezwi nga havho that's why na musi ndi sa nyambo uri ndi vhe na muthu ane hawi na nṋe mara nga murahu musi vho amba zwi sala vha tshi nga vha yavho na nṋe zwino ndo tou lindela u pfha vhone vhaṋe uri vha ya ḓivhona mulandu kana vho zwi ita vhone vhune uri ḓiimisele kana vha vho tou tambiwa na mudinda wa mudzimu kha hezwo zwe amba zwone rakhu ndi naye hanefho ndi sa vhona ndi khou dovholola futhi
lenda nifunda rako odzo na bo mfumakadzi office nyanga ndoribewe aya mapungana kwa amba ndi one na abo mfumakadzi basa panda bari ndi diva uri ndo chipiwa ngari wefoka ndi piyo ngauri ndo sandiwa chinepe hechi charakundi naye ngamakongoza ari mutona baka account ine yako linka ndi hoyi mutu and arali ine ndichaya mapungo ndi ali chende konza kule kungo bande tarena batechelese ndibele ndibele chendiri vewe tuwani abo tiro yaka murito wango actor and ndichi kutwana baba tu mapolisa ndaza ko story raku kafariwa ndakuri ngo iye ibveleka gara hange mapolisa atingo jena ngangomu ndana batu kerke ndoswanda badropa nda tu za uri una muntu wari oita za IT eli apo ndo nitori liko batu wako litokusa ngandera ine IT wa right musi makongoza chinta kujaza nyo story una batu wale wako ita produce yesusitu ndani kama kongoza isani pa na dina audience ndiko mana makongoza isani pa ndo wanu swe ngo ya mapungo haya ara uko to dia paperwork ya mapungo era mana makongoza kana zikoto zenda bana makongoza kana zikoto zenda bana raku ndauri kasa idianga ndingasi ime ndari raku uya diva zvimwe kana una zvimwe zvimwe ngari ozvita out of kaila account ati ndisho ngati account dziri ndizvo ndazviyamba aone ndari raku ya diva mapunga yanoina ndonividza ngauri nono dabva nonikane tikona ne raku ko yapo mango tidibudzwana ndingo peto na raku ndanda kerekeni na utola office yabo tendo votangana rungana na raku raku dwalo choma odana munyai koyo munyai nefo office ni yanga vabuya babubiri bachiko wisa bambire lenda rivandi wisa la proposal ya business yabo yo kwa chelete vandu vapoti bono wana office ndo office ni yabo kanane ziyamba uri votangana na vorubiri page ndi rubiri page rotangana na oro o votangana na voruraro ndiko akayo company ngasibisa WhatsApp yanga nabo makongoza ngasibisa WhatsApp yanga nayo ndiyadibana naye ngamanda zvoralivo vamwe vathu vachita vachihumbira vo dzina la mudende wa mudzimu uri ungari vadiva vo zvimwe kaile mamuta vatsindi vachiyamba naivo vathu vaneva vana kuhumbuliroko vari mini mudende wa mudzimu kaya mavungu ndichiko vasalente ndichiko shava notande kuambesa ndiyo ringo ningasivele cheka sini ngo itopeza loivela kagara vatu vangajaja vamba zvone vakuamba zvone ndingasiva imise vatu raku odzorako unango pagurupu yotenda ni ya ekesi inotodhiwa ngamanda una ndoda ngoma dzina vamwe vatu vaneva vamura ekesi una vavana na zvikuwanga vane bondo printa vatu mabambire ane vako ngopita na utata makongozo wa zvidirazo zvaone ndopati kwamba nanga abo vatu ri una zvizo kuisa wa murau ati kondinga petu na uti unona mntu ambaye ndingari makongoza ndo mubadera rakundo mubadera abo mufumazi ndo babadera kotsa rakubo mfunira bari kandide are vahona vove vamfune vari andidi rembe navo ndari kotara ku ndidoda ati ngoya ngarizini yore avuna zvino ndingamba navo ngahaya mafungo ngore otoma vasiyo mudende wa mudzimu vachiri raku unango apo weyadzurawo nezvino nendava naye zvino vavonanga ninguva ipi ine ava nayo raku bangana hani na raku conversation yanga na raku ndi iyova ipi yobva chenda tomwe mudiva cheda na kampani yavo limwe leraku aliyamba lova la uri uko hana udwana chingashuvira muvuso wa swiswi elo vari mininga khalo vari limwe le aliyamba uri uko hana ushumira muvuso wa swiswi vari mini khalo tiko ndivo rimuso rakutandwamba navone nditicheriso zvavudi ndisongopangwa mapfi mulomoni ndisongodzadzisedzeriwa ndisongopfungudziwa atingorivo murito vakombanga musi na swiswi ndori ndopfa information inji ngavo murito lune navo murito ari vangari vako actera zvino ne vobudzofika mwola mutoro mubudzesa ngaini ngori hava mutu vana kuvasimisa vodisumedzana nepo vari mini vana kushakana vari vapajasani yavo hava mutu vanoenda kuamba rikwamba nga mutu anoenda kuamba ri vombudzesa mafungo achipirini vachikonkomechizo rivaina mafungo anovusi vashishi ndahana ndichihana ndazo vandikuzamwe mumbulori o zviyamweri vakunyagoita izvila zvevambudza uri hola ozviita zvamuchimirera zvino vakonyango rinere zviti ndahana nderitiiti sizvoraro zvino atongori muprofita nenavo dosonodosomesenda nehenda mitaure namuprofita romita maybe madhuva muprofita
muprofita na muomba anikwamba bafunziwe mrito zvino ndirikwamba ndinokabvira kagana nguva vo mrito vano vahone ati ndizo vakorwana nena zvino mara ino nisezani vana vakorona inivyo ndinofara vachinga vakuva 100% clear kazvinhu zvoti zvendamba mura vakuvuya vanhu vamba zvenendamba zvoro ronomita rune zvilo zvendatizeni matomo ya conversation uri romita fedzi dziofisini nagoleni ni fedzi hauna mwe peto firi dowanana una komati zvimwe ndipatadzowe mafungoni zvimwe zvena zviyamba nezvori nova nechikuhana humwe hune vathu vava chikoshumisa uri ushululwe marofa kamuprofita ndipapi muprofita atikori tingori muprofita ndori havo muthu ve nne ndava ndichikofunana navo vo vakutodori ndiite zvithu zvisi zvavudhi uri business yavo ive successful nne ndiyakuyenda votomojiga one ndaanoshuma navo ende ndichi zvisadza ngori vava kuambesa nga muprofita vachikuita tsumbo ngaye ndazvifori ngori vachikuita tsumbo nga muprofita vomrito vachikuita tsumbo nga muprofita honoyo vomrito vadhi ambesana ujeri vadhi vathusana khori ubvelela havo ambesa zvithu zvinji okay donkopisaho nga mandla mudindo arichena nechipinga vachitopesa vamwe sekendi dza fumbiri vari mini ndive avo mufumakadzi vana kwamba ngavo atitodzona ndumwe petu navo ngandamzivotori muprofita ndingatora chidichipira ndipira nga havo ati ndivi petu tone ndingandotangana navo ndiyezo zvine ndingamba zvone hezvo zvori muprofita uri kambuso waswisi ndinga hauna kumadzi atizvidivi uri vovudza rakuna mara rakuna odzizviyamba ari vomurito unoima mpumwe mufadzi vambudza so vomwe vozopedza ndinori ngoidobvera kagari yamafungo otaya ringasumana nga minwe havana dzipindulo dzavathu vokwatawo ngondiyo ridobvera kagara hauna mitombo ndosara ntsalimwe ngova kuri ridobvera kagara vadivi chitu vona okay kumurotedzisa ngangalipilitipedzi mairaropedzi okay ndichikodadzisa ndikori nne ndina vutanzi hamusiri rote ridzinguvoni namusiriso dzinguvoni zvamaduva ofambana nawo arari muna iwova uchintendera namusina nditoposta zvamusizi rirumoni rimdinaivo mufumakadzi mufumakadzi nastudio ndinayo nayo pechu yamaduva ofambana nawo tova muna yavachitendere zvino ndingapedza ndikofarerwaoposta zvinapezvino ndingavasumbedza zvinokafoni okay zviyambori ini nikori ivo mufumakadzi watovana vathu vana kushuma navo havo muthu una vathu vane vakushuma navo. That's why okay no fun yeah what advantage zvinji ndinotobodovana advantage yamba zvinji ngatano ndipasi ndopiwa mira office petitozi andrews yamba niko Tony pa bay Tony pa Ronifa yeah sandra ono kirako viswa bailing anne kabatomusane buri ndo mubudzisa eno ndo mubudzisa ba mdindo mdziva songobelela ohanedza ari bone asibone bubadiro bail okay bo preset ndo preset ndo liwesa kamanda chipinga mdindo mdzimu dibala budi muraro we ni mfariro geminate mibiri ijini yanga MFM News amuraro mubamba mathoma President Cyril Ramaphosa vakutanzira kha komishini ya dzondo yo dziro Park Town doroboni ya Johannesburg namusi ndoliwa vukuma phumudza osiyabe chipinga ndi awaraya ufuna vathu vachinga vangala chipinga interview ikoti yogumane pala so ritodita follow up randikperesera panda rikoliwesa support nothe no laveresawo interview iyi pedzi rikhalo samuhasho rikho lilaveresa ritodisa vutanzi richivuwana ramba zvo rochimulakamiraze so rikoliwesa vathu vake navona kutofutiwa vari vakutobva vasariku titodhoropa valive hoyu noni ndi ovahonera kuwachifariwa hoyu hoyu so naine angatiritaruchidza zvimwe zviviri zviraru risati kudhiropa
vanhu vasvi ndi khou livhuwesa tshifhinga tsha vheiwe ndi zwezwi zwi amba uri vha ḓo ḓi shera na vhaṅwe vha songo i vhonaho mubveledzi na vhembe FM yoṱhe ngo angaredza ri khou livhuwesa masiari avhuḓi ti